Afio maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena I mono tuwa e seato, siaki mua mua o pepe balanga I le malaiva le tele. Ona e anga ine ilo tutonga vandi, o lo o yai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulu whalero lea I se vainga e matua I maa hofa tele lava nona mātou fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e I le malu o te tonu o matou potu whaatari tali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a matou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawhasa moa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai, e le eisona te tomi a o whaatari tali ai lau whai malanga ese atu. O nei whaamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua, ai lua so mara lima ta la, mo whanau I lalo se furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online, o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa pupua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga monu, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, it's safe. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lo matamo fiele mafaya upuna famatala Ua numera tasifo I oe ile Pacifica La Usamoa La Usamoa You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one.
And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Mo le whaongai no. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice.
O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i wha i Sydney. Wha mawina o le lua i au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika. O whaavaina i au stusam fina ngalo mana onga o ainga ai le o so mato manao. Mo le fia malama atili o na sila mwhaitau malama le ili mato tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia tasi tolu se lau valu ono fitu o le national o lua fitu valu tolu o le matou telefoni feaviai o fali mo o tolu tasi fa iva lua ma fesili mo le tamaitai pule Naomi Masina mua mana tua nei le tautua o le Os Pacific Funerals Australia lo fale maliu e le momoe ai tautua ina o ile alofa ma le whaamama avenga. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tassie Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Atalofa mau folo fatu pa ia mawalunga o Samoa le nevanga o la fiafi ina ua se fulu ma le tolu minute wa te ai nei le tu lai fai le tautua ma le au nanga faa wau le Blue TV. Ia ma le porokalame o le tauta iai. Fai valo tātou batunu o tauta iai ma le malo. Tauta iai ma le fia saonga le mu a ole oli. Ia ile atua ile taimi ma le taimi ai mai se ole nei aso ina ua mawai atu ia le taiao wa matona sifo le lai lona tau fiafi a madou ia o te rone ia o lo tu mau le wha maoni o le atua tu mau lona lofa ia e taitai masao nga le mu le savalinga ia ile nei fo i vaenga o le aso le ua tātou wa tau nuu mai ai le aso toru aso lulu a solo na tolu le nei o le masina o yuni o se masina e taua iso o se Samoa lava. Awa o le masina le nei ua faa ilonga ina ma faa manatu inai. Ia le tatou saolotonga mai pulenga faa kolone. Mai pulenga e taitaia e le ngutu o le fana. Mai pulenga faa foile le faa fitafita ma faa militeli. Pulenga e le aiso tātou leo e so na fai, e le so na si se tā, e le so na si se vai. O me uma ma tātou ngai o inga uma e wha tonu folau e ala i le wha malo sia. Io e, tau mia tātou wa ia tatau. O sauwanga na o ini o tautua amani o mātou mātua. Ai o nei fo i sauwanga na toe a ina a o ese atuai mo tātou mea sina.
o sauanga nei na tauaua ina ave ese atuai mo tātou ele. Ai maise o tātou whaasino manga. Ai whaafetai i le atua o le alalea la iona o fia tāre pese lea. O le alalea la iona o fia lava e tāre pese re nei. Ia i le nei vai aso. Ia o te ilo fo i o le ua afa le vai aso. No wingo isi aso e so o mer prokalame la latu tātou le whanata avili. Ia o te mai. E mana tua mai fo. Ia e le mawhai o na tātou whaangaloina e tala noa loa i le aso soifua o Samoa po le tātou tūto atasi. Wa tātou tala noa i le toto maleola. O le whaamamafa lea a le sunga i le sea. O le sunga le sea le metutisi. Le sunga i a Raupena asiata. O ia sa whengai ma le launga ina. O le upo le tua i le lotu te tala ina o le mātou fui whamana tuina o sisi ngā fua o kilani. O le whaataua la o le autu. O le vala awina o Mose e alu e au mai le nuu o le atua Israelu mai ei kupito. Ia ma le whamunuianga le atua na ave ia Mose o te iai maoe o mea uma whapena. Ona tango leo le whawhianga inga po le sunga le sea. Ua tano tuu whaatasi loa ia ma whaawinga na i le savalinga Samoa. O upula nei e lua, na whaatawaina na o nofo, o ke wawai aku ko kelo mātou, sa whaia i le aso lea. I le pō le aso sa, i le ase se le i whai matango solo maali o na loi mata. O na matua i tango tonu lava, makua i kango kongu wale fionga i le pole sunga le sea, i le fatu a toa o le savalinga na maua i le tātou sa orotonga. Whamai le taunoanga le sunga le sea. Raupena. O le saolo konga o Samoa. E le isa ilia ngi upu mankala. Ana ia. Whamai e toe whaatepa ma toe whaamanatu tātou. O lo kako saolo konga e le isa ilia ingi upu manitala. Aena sa ili i le toto maleola. Ala wingo le whamatalanga o le toto maleola. Na masaa ma malingi le toto ni o tautua a ma ni o mātou mātua na umai malolato wola malolato soifua. Le ia sesi uke le iwa ia kua a makanga maringi mali e mea kaunga ka. Te tonu fo i le atmosphere o le aso le pōlea. I te tonu o le mota sa moine. Ma tautia. Le anga ua alu aso sa uaso. Wa whaatainga mālie. Wa whaatainga mālie tātou. Ma tātou mawhau mā wa whaale ano i asoria. Lalanga e ala ina pei e fōringa mai o whawhekaire koe whaafo inga e le sunga le laure le mālie. Tō whawhekaire te o tō whaapea ai o kau whaavi i e a le sunga le pāre mia wa yengi le ai. E le o se tau whaavi i ina o laure le mālie tō ua mafua ina ai kako whaavi i le akua, le anga o ia, ngā māfua. Ona sao mauli, le tauti ngāo ni o tautua amani o mātou mātua. Ai manga kua mai foi o sau le fōlaunga, o sau wa tau whaai titi ma whaale ano i le aso lea. Le aso le sisi ngā fua. Ai ua kako papangu i aso foi e, o aso whaafia inga ia ngō mai kurisi. Ai sila la Samoa le manai ai le amkanga le pokala mea mane fo le fisosoni mai o mafaufaunga ai misole nganga o le tu. Sila la mana tua le fato fala inga le na nau fo i ko inga o tuila epa ina ia faile me da o le te wila le HRPP faile a le te wila. O le nau ta inga o le fuafuanga ina ia no maingi kulisi e mauai kupe o le kinga o Samoa. Now ma ngai ai o polkalami o le manai ai o lona mafau le anga o mafau ka malo he's an economist e manga o sa ili maingi mea i lona fo ina taimi se i fatupula i ai le tamau a inga o Samoa mani tupe maua wa sila la ko inga e fallinga mai wale e se whaaka ua nga i le pi fallinga mai aka ko wo i le isi ngafua ai penga va ai le vision al tamalo e le se kupe maua le mea le anga o kupe haru
tu se pe fōringa mai na o tupe alu le me maua i le mea lea. Ai whaapapangu whaingor ke wila. Si ana polo keki wa olanga pepele, mana tuar pepele atu ila epor te wila Tourism Festival. Mangko ole ingoa ngā renga, no foloa whai le te wila. Whai ingoa ai te wila Tourism Festival. Wale ingoa ngā festival lea. I lona la ma whauwhaunga whaare tangata. O I le ala ngā kupe maua, mana ia Samoa me le ala usosoa kuangi. Mana tua foi, ele ongia ukala. Ele ongi kala asiata, ele o se kala le ataua, ele oni atou tala. E iei le tama a inga na whaila na tala. Malana ma le lenga malana saunoanga. E mafua nga le ango se kangaka ile wha mga kuinga or kuko. Kasi mare sa oro konga o Samoa. Le ana ele iei so na tamatu, loupo so na tua anga ki nga inga pe nga masaa se koko. Ai pe na maliu foi. Now, koe foi mai la le swinga ile foi kai. O le focus o le mea e fai ai ka kupe mo wain ka kupe wa ke ro ma fo fonga nga tai pe fo ro ma fo fonga nga fai saulo mana tua o ma nei vai aso ma lava yaso o sa ku asko inga mai madiele o saulo mana tua fo ina la tua le fa umakia ma le ka ela ku fa sao isi mea fa sao ma po ma mo po fa mai e manga ye o ser ka ulanga so i la tilo o le va inga le al to ino o tu la e pa ma HRPP fa manga yer ke wila kau fai kia ile sisinga fua le anga kele ko pe aru ai pi fa le ingi ko pe mau sisinga fua ai ka ko papangur ke wila le anga engo ma ye ko risi sila la Samoa sila la ile mele wa kula imai le anga lu te fai atu e yai le karikongunga e le imasa afua le koko kamasese e lei masa afua mamaliu e sea la waki nga mulau ulu ke vanga I inga asiaka lako uma yes o sia matou foi toi ina na toi liu to fanga mai malu ai ar kafeanga ioi le foko fiengi kausanga maybe ongo se fu wa lima sefulu kausanga karuai nga fako am fan ko liu ko fanga mai sai pangi le mena o nga wa kwanga ko inga mali liwai mako ko inga asiata ma nga olo ma asiata tai toloa ba kaka nga wa ma ya asiaka ma nga olo olonga kari asiaka filimaya o longa fafinge kausala o langa kama mele o langa kama asia kare kaukalak sima koko inganga maliwi o le kafeanga le ngaho o le winga o la ufa matalanga e lilo I mafaufaunga o le HRPP ma kuila epa po o ilava o la kounga suia la ko ke wila le nga lilo yo la to mafaufau e kaunga ka le koko mana tua mai na paua leo le mea e o mai le so nga mafua inga mangalo ka ko nga sala o ma le anga o koko ka mai mo o koko Yesu e le kaungo fie o ile ala inga fuang o pisa ila por kalame lima kausanga kaduai o le mangu malo le fast e faale anga ile se mangu malo fa arkingo o le fasingo manga fo yo le sunga le aude mali ko o longa fasingo manga o longa kaiminengi o nga o longa vala awinga nga fa kuinga ele ko ko fo imela ukala le koko le ka ki kala ngoa ngi tulo ele ka ngo fie le malingi o koko ku pu kama sese nga kanga valeinga nga fanga le pa ele koko le ko ngwa le ka wa ku yai ku nga va ai Samoa le ka ngu yai ku nga faukasima le nga o nga lepa kulo o lala e kangi mai le ele le koko nga malingi o nga o le saolo konga o Samoa ai o le milionea o Samoa o le kamao a inga mare kupe maua la inga maringi e koko ko inga ia
ai ele I reading ai kuila e pare mea ngā miscalculate a ko alanga e sau malonga ma e sau malonga poko fa pe langa fo warungo ngo mai o mea ia o festival manga mea si o mea nga o mo mea papalangi ai ore kaunga ka ore koko vai upu ia nga malele ai lewa ufa ia kuila fia firinga o upu ia nga malele ai tupua ta masese le alofi o a ana le tolu sa mo ai ia o nga lo koko ia fifi le mu ia o nga lo koko ko ke sila fia sa mo o le upu a o nga o le nauna lautele e le whaasingo inga whaapea ia o ngā o ngā ua ngā o kako sa o konga le hai ia o ngā lo koko e manguia I fo I Samoa manguia I lea e manguia I lea le fua lele kumu mai Samoa le sisi ngā fua lele kumu mai Samoa wakako wo o se ku ai ngā kumu whapea wakako wo o se ku ai ngā kamau a inga whapengei e le kai whai mea kupe malole le alu I whailonga le nga spend e le kai whai mea I le kupe le ua maua e le kai whe koe ngai history in the making le fuarangi ka kia le ongo lima le kau kere I o iai but the 64th anniversary of Samoa it's already history in the making mako wa I history lava le fuarangi yes wa umonga ufasoa wa umonga mo mela info maua mai Samoa I le pingiskao kupe maua e le pingiskao kupe maua revenue se kai mi Samoa muri angi o ko faafofonga I le fongo ai au mai aingi kala oko maka ukia o kamau ainga o Samoa hotel se kere ko e mo se poku rento e kere ko e mo ska vale e o ai ka mai motel la iki maka mai fale resorts fo ngale ma ko inga leise mea ke lo ai fale o ainga ma fale o ainga wa fa so a kor kumura kumu ai sea Samoa ia o ngalo koko paua lea o le mea nga kako mo mia nga kako mo mia se kai e alofa mongi ia Samoa ai nga ke faalo alongia le kaulanga ma le sacrifice nga fai ngi o kokua a mangi o kako makua mafu anga nga ro ilunga kako ai kalafu wa kele kako ai kalafu kai mo HRPP wa le fa nga inga le koko wa le nga koko masa wa le nga fa maringa le masa ingor koko ngi o kako kai wa fo ere kari kongu ele ke ia todi wa amakat pokala meli on fire me le wa kwori ai le o se amakanga le o pokala me masangia patu pokala ngonga ai ngi kaimi mangu ike waru ko ave ese ko ma ele nganga pa yer ma fo nga wo mai fa mai fa so ka ngolo fa so lenga ole mele nga ma fu ai ngo fo ku le pam fa le festival le siria wo ka ko sa wa siria ku ke wila lor ku ko kas sa warva ya so akor ku ko kasi kipi mai o ma e awa a faso sia ka ko mele nga fa e kai mo ku le pa ngale uma le loku sau nginga le sa o mai le so mua fai sa vali sisi le fua uma e uma ya le kar kasi pole lua le uri kape a ole ale mele o to tu la I mai Samoa for the first time pe o ko e fo ka ko va sa vali ya pe o ko e fo ka ko va ai sa vali ka va nga sa vali a o ngai mea ya nga mau ai fo ngai ka ko wanganga na fai ia ngana la tato wa tunu uma nai vaanga ngana mamuanga ngana left right about 10 left 10 forward march sa ilo mar fafinge hisi fafinge sa va anga va ia ko fafinge re ka ula mu ava vela le fa longor komanda le umanga ofu yo so nga yanga mea langa la wo so le mongi
fa mai lo mare kai fa iri e saulo la e fai ma kai li va ia ko ro mar fa finga mai Stanis attention Stanis attention forward ma left right left ma fa ngor finge so vale left right left forward ngat fo ko sa wa fiu le fa finge fa kadi o ye ma fau o le about turn wa fiu ala wa sa o ale la ko sa wa ka ko fa sa sanga mai wa ma ko ala yo wa mau ka wa fo ko fa about turn fa sa wa le fa finge forward march ala wa lua left right left e vai ko fa finge wa sa o ko ale ro sa vai o pa o ker me la ku mai a wa fiu finge ma fo le about turn ala wa sa o ale o ngai ko inga le pa o mai left right le pa out so wa fiu faka wa fiu le finge o so vale e ma fo le about turn wale mangu ai me kunga wasa sa o kuanga isi ko inga maro ma ko pa o ke a o fiu ma fo o about turn ngale left right ngale ke yer fa mai la fa se pa maka mai le isi ko inga ora ka me ko about turn ko me fa mai forward march left right nga mai ko ala fe ko le pa auti ole ale wing ole nei me wo fa so ko ole kamau a inga a ko fia va aingi milionga a ko fia va aingi se fulu milionga a ko fia va aingi lua se fulu kodu se fulu lima se fulu a ko fia va aingi se lau milionga pau wale me fai lau fionga ile li pale mia fa fe kai wale leila fa longo ile nganga ole ku fa fe kai wale leila fa lau fa fonga ai mai se fo yo le mauli ongi ku a wale lei ko fa fo ia ka ko waso fia o ka pe ar kala va i kolongi nga fai sa va o la le Land Cruiser ngare pai mai la lo fu senga fe sili ya ku le wa sa u male a fa fe nga mawangi ma ko Land Cruiser nga o lo fero ro piki apu mai a mer ko inga angale o la Land Cruiser ngale fili mai la lo fu senga mala lo fa pu lo ngai la le winga fa mitalanga la e maua yo kako ele fa penga uma o kako milionga o fa akaunga o kako valele la o fionga pare mia o fa akaunga o kako valele pa wa le me ke faia nga ko e fa fo ia o Samoa e ko e fo ia ku loko kangaka ko e for fuingi u la palapa ai mai ser kako celebration le e ke sila fia o ka fe de kai me a ko le va ya sor kako sisingafu e uma ele vai songa la ufionga al palmia wa korun ka ko va lele wa mawa le ai kupe ngai a fai o lenga makua fa ke ia Samoa ile ngai kausanga how much more kausanga fo o le ngori mar kausanga fo o le ngori ma o le ngori mar kausanga fo wa tosi la sila Samoa o aso ia e sea ko sila mama ko va ai wo kungi au malanga mai Amerika mamao e kau fe o lolo mai New Zealand ma Australia fa ko ala ukala Amerika nga yengi au malanga fa pe ngi ka kia ka nga ka ko kasi au me ka au malanga nga yengi au malanga nga waku fa pe ngi de ai se vanga ngai para langi a mi ole kau pure fo yere nga vaku fa yere Paradise Cove kuwa se vanga ngai me por kala me fa benga ia mangai ai ngai wa kwala ko ai wo to sila de kau sanga ngi a mafukanga fast o ai ngaru ku fa kasi menga o ai ye le ability nga ke unifying nga ka ka Samoa e fionga para mia
Ale nga ula ngei ma lau fa mai nga lale fo o ya koso le wilpaero wa ko kala ya ko wia la ko lenga mai lale fo o ya koso le wilpaero fa polonga ngai kanga ka lo fai ale o to sila ile nga ruenga nga pakia e aluar ko fa le nga Samoa e o fea ya ko loko Samoa ma o olo ya ko ma faufaunga ai sa ka amilo lava le aule le mali toa malanga vaenga fa upu fai e fa so e fai maso per kala Yesu nga fai nga so ola ye la langi ngati o ka wa kur kala le papa kiso e so for ka mama le ano malanga pa ia ka ia la ko sala mo ole mer nga or ko pisa ole angila mele le ka amiro maya la aule mali toa fa mau popo a ko ngi usila a mailanga fa ko fala inga oso ya usekalia fa ko fala inga a ko auskalia mau poponga malanga ya Amerika fa so a ko Amerika ya maware kuku fa kasio Samoa kami ai hawa ke lo longa ole le malanga o fast fiki konga ka fe ai anu ngei ya fe ai ko mo ko Pasifika e unify lo a ko umaka ko uma il savaringa il mele ia wa ko ula ole angela mele foi ale u fa savadi e foi ko kusirulu tato won malolonga langa pe ale wa I ko fata a foi mai fa fe rai ko au ke pole la wa ku man ko ila lo fu a Samoa ko sanga ngai mai fe ka ko ori ke ka ko ori ta John Maronga fa wet proclame ne vanga fifi Afio mai a I lau ainga. Le no whanga e matua whaata uaina I so o stangata. A oe whaata pena I mono tu wa e seato, si aki mua o pepa balanga I da malai vane de tele. O na e a ngai ne I lau tu tau wavandi, o lo o iai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loi le security. O na e unu whanero lea I se wa inga e matua I mahofa tele lava lona mātou o fi. Le whale ono airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te imato. E te se e I le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se polokalame I a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai, e le eisona te tomu a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furulima ta la mo tangata mātutua, ai lua so maralima ta la, mo whanau I lalo sa furulima rua tausanga. E paulava le mea e te whaia o le totongi online, o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaongaina so o lava se vaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena I lau whainga mlanga. E sili lava lau ainga monu, le whaneholo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. Oi, go. Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lo fiele mafaya upuna famatala Uanu berta sifo I oe ile Pasifika La Samoa La Samoa
it paradise, we call it home. This is Samoa. Lau Samoa. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Taibelo wati lea ua toe se fulu mara fitu minuti ona ta leo le itu lai lima. Ia ili taibele na matau te lola ta leo no ya Samoa. Ia fifie failo atu. Ia o lea ua se ei ia le to ina o to ina. Godfather. Sunga le ia taua manufoi. Ia ili nei vanga le fifi. Ma lore sopo ma lore se fumu. Se fumu ia siaka fifie fofa kasi mania fiafi. Ma ngai ia fa fifie anga fo ko kasi sa maka ni so ako wala sumun mulingi ya kalfo Samoa malo fatai ya ta mai le nei aso yo ilau o pensa ka holiday fo ile ko fongo fo ile wa ya wa fa pe ko maka kai ke pomera o maka mo o repeats ma ko fo i ko kilo me penga ya ke longo se so mangi kere Maia fa fianga ho ngi. No vai tu nei highlight la telefoni ia o pisi lava. Ai le ise time fu ile ka ke makua maka oi nei a fiu anga sa fa fia. O fo a fia o fenga ri kumaro palmia ia mari kumaro fo biscao kupemo vai mo. Oi mo joli talo fai. Ia ma kufanga failonga la. Sorry, oye ongar sualea car can we have this short clip. Oye ongar sualea ngele lo se ngasen merka kaya ke wa ko mo se karia o se player to pair. Please car can we have the clip on. Oye ongar sualea le na mai fa pe nei le manufata. Ango umbai o ngei a. Ia nei o me na fai nei. Ia ka Vai wa lula van lula van my finger ai longo wena ka ma ki wo fa ka fa po Sorry. Ole menga sen mer tangata nei te ole ala fa to lo no wala nga sen ma do avia kali tango player ilu ole mo fa kai ole o ko yo ku le yo mo fa ko kai su ku le pa ma mo fia me ke le po yo ra wa mai o vai ko mai ko ya se vai lo fu su ya fa nga tu fa ba ele ya ta wa po Yoi. Ya atonu wale la va fa se po afao. Wale la va. Ai lo ko pere le po. Ali. Au ke va ko la wale yang ha mo mer po. Ya le lo nga ka meki ayor salu e solo el po. Ya malanga so le langa a fa yo po ara mai le fa vela tu lo. Ya le ki yo ala.
Wale la vai po afa o. Ma fare le mana. Ko ora po. Ia la o sa afa per po. Ile wari e tade. Ia kulo so fa ka. Ko ngi ngala ngwanga le a. O ko ni po yanga ko ngala ngwanga. Mata utia ile mingole. Ia ale o te fatula. Le ato o ma le aso e tolu o le fa mo mo te ngai ia ko le pa ma fia me se taimi. Kiri ai fa kasi ai. Ia ro kapsi fo ia. Ia na fina o nei. O kiri vai fo ia ngai. Ka fio lai. O ke masalo o mo kwa ki nga finga nga lo ka ngai wala ngale o. Kai mo fo le o fa o ko posi me fa pe. O le o ko o ngisio fa pule fo ngai o pongi ia. Pa mo le al malo. E te sila fia li atua. E le a faina. Ia te au. E le a faina wa foi o lana foi mele na fai. Mana tua ori sia so tula i mai na ia. Na o ia mala na fai ngā malo. E le hayangi me foi ngale e o ngai opposition. E le ingi ngā mea ngā o ia mala na fai ngā malo. So le foi la ua a. Le foi la ua toe wa vai kula wa le manga ia me wo ia. Sa wa. E oi. O kira pora wi le aku. Ai pe foi le manga ko foi le o te kaimingei wa a ia ngi si me ku ese. Ai o mai e pongi le fa mo le al malo ngol me foi kere ka ko samo. Ka ngo ia. Ya wo le aku. O i lo mai wo kele me lo ki ngai lo ko wa la ngale wa o le fa kali fa singonga vo le ala ulimba a parmia ma le fio fo ia ai ongo so fo ai ongo ia ko fa ku e male ma su nga fo le komiki le al parming i ke salo wo nga me wo ma fa finga ngalo o ba nga nge awa la kamba ku ko kas ya ia ko mai fa ki o ke lo me ia o foi que nge o que ele fio mai pe o ma o me ku sa pe o mama o ele o mai me e fa o le toninga le a te vai toile sa no mai to tiro le tinu sa fo o toninga le no vai tu le na lo ile au va ale ne se by the way si am pingi au va malo mas ka pak o le toninga le au va a leo malo sa mo a leo o la ko la le anga le ko nginga la le ne sempini le va ane ta e te lo o ke le mawar ku unga to be honest wa se la o fai tau ngor taimi a pa o fa e amane tu fo le ku la va ve sa mo ku so le ke o le ono ia le te ma fo fo wata i to le ono ta to ali le ono sa mo ye ku sa ka o ke ala ela o ke fa le fia ke le ku mora o ke le fongi le me o le medi Ora me ora meri mai. Ai o te tiro tunga soli. Leva o leva. Soli ai sa leva nga ya te lo fa fetai wa kali mai ka. Wala ngor ka ru inga me ngofi. Ya. Wale si me ka un prum mai e truck free mo ra un ba. Wa come ki fo wa fa nga recruit fo le nga lo va male. Office of Kingamu. Kwa manga ia fatu fo yo le mana ia wa ngala le taru i tau le na ta fa ya tuai wa maso so mai wa makua i ka kau i longo mai le pito i lum wai o se fia ngai le loto lo tato loa le la malo lo si ka ko malo la o la ko le o la to le front line ai o front line le tato sa mo ia model fa malo fa lo tu pe o captain o aswao ia anta ka swa fa aswao ia le sa captain na mai le va a leo le va a leo pe va a leo se nga va o pe o va le nga lo le ia pe ma nga le nga ro tan pasco ka sangin ke ia sa ola o se nga va o suila le o va nga esa se nga va ia le nala le va le malo mo moli fa malo ke ro la tala ma di si fa kula kala o le asonga fua foi ku nga fa momo asonga fua le nga mo va a o ko ku sa mo va a fon fa kalai ta tango tu mo va a fon fa kalai ale o sa wanga ngai o mo va al ming ska le o mo va para mi
Tu so lenga mua va ar fon fe kala ile so mua. Ya ai mua va ar par mi nge wa yor ming ska on makanga ngol leo e no inga la life fia ya Mr PM. Fia ko. La life fia la wa pe o yele mana ya la to shower tupel nei to tia I tonole. Ale mtanga ngol leo. Balu lima fe la ko kupe kufakas. Ya leo. Fa lima la so momo. I mal fast food ngi kaya. Fa lima ngi. Ai fast food la so fo. We. Ku fast food. Le ire ku la ko la so mo fo ku ko ka maudi. Ya la so ire ku. Le fast food la so fo la ku ko. Na fa lima le. Lima food le mo. Ya. Fa lima ku fast food ku ko. Wow. La ko fast food la ngai le so fo. Marfari mangi baru lima. Ai kusala o koulenga lima sfuru la so Iyo. Alanga o mako. Nga foi ayuli le ku ngangi wai de kauria ya. O la mene tupu tova anni. Lei fai valei e no martata mo fai ni excuse. Ai tarisa o la mene o la mo tupu tova anni wai ma ko mingi o fale lenga. E ka fe no mai le tolo yengi ma ko fale lenga ko ai foi le te vai ju tal no to kapteni pe o tu shua foi le ma ko ana no ko pungi aso. Ye wa foi nga ko ele kauria ba ya fa ra wo lo que vai ko mai ya va a singa ba mo. Ma foi nga ha ka ngol ba ka usara Ia, kausala mare ke fo. O ba nga lu ere ngi I fo spung I fo nga. E la nga fai ar kala fo de. Mo ere kaulia. A pa wa me ku yenga ve me consolation prize ke pe di mafi pe su fe wa nga ba ko ave ke ku si ke pe fi se me nga ko. O tu nga mo ere kaulia. Ere kaulia ba nga ru pe amu. Yo mi dinga nga fangi. Yo. Ne me nga mai. Menga ngaringa o ya fia boa ele se me boa. Que queria com nga cara so iko que feia com excuses. Le mo roa le nga mai lava ba nga fa sala mai. Ele ya yangi ele queria com fa sala nga. Ai kiro. Waka ko yo ka fa sala la. Kiro menga waka ba ore highlight mo ni mo. Ba ga ya ra. Ai te lo. Makua I ma fa sala la we le ma se sin kapua I va anga I deu. Que mo va mo ba lo. Okay, fa ko la leanga se fa ko kala. Isir ko la leanga. I dei mangi se o ko kapua I va anga I mano. Enga fo re minga fa ko la kala. Ya ma ko le fa sala ko maro va siri. Bo ke ro ma siri enga ya. Ma ko wa I kapua I koro ka mo ya. Mi milo o pe alo mi milo mai nga kai ko fa fo le bo sau ile tu AP ma sau ya fa aki fa marka maro va sit fa mai o vai tunga il totoro tamoli na usau nei il totoro tamoli e le lo il manosi ai o va ale u pito luma e u ina le manisi o talo mai ai e u inga le mangisi o karo mai no o karinga Hola. Pusa na fo nga mai la fa sara la. E o ya la wa makua ila ke ia. Ai le la ka mo la ko ba su wafe. To ngai ba ngai kere, mai kere process o ku nga fa pere. Ele kere fa pe. Wa le little rinda, ya vai o le little rinda ngai fikuri mafe. Tole. Ke do oi. Wa I o mawar kala. Nga umar ka po kala me nga po il ka fa nga ku ngor va ali. Wa o ke ngele anga ale le ba. Ke do oi. O va ali ruo. O ma ku va ngi ruo nga fa I ka kalanga. Ke do oi o mawar fa kala. Mai ko lai ale ma le au va. O mai o ko fa no ku fenga mera wori ia de fai mer va ngei ma o mara de dimma amaro ku singa de dimma
mai awala nge i le isi kurang or vale ka awange e o foi lai maru maru i oi e or pare mia e pe io si no wori io io fa pasanga vai vodi sili ma nome e mo kingo a le koe o afa masanga ma nome no va pera i le wori yang po ko fa rongo ku ngar mere ye ano ya mo e ko kere mo rongo nga ko ke ai sa la maka ngala mo e sa kal ko fe ya awalange ile mo ko ke muri mai ro ngo nga mong ya kala i fai mai ola track test mo ke ro ngon bengang fai track test ko ke uri fa mai ro e track test ta o ko kere filosofia fu mare ba ya nga ka fa maro si awanga ya wa ngan o pi fa ma wo fo nge le ore nge le pi fa ma wo e kauria le pa neng mo ra ko kusi wa fa fai uma ye prices o ngafi pa ngo se fa ko ka o ngafi ole ngafi kasi de ngo mo wo ma kupe o nge kasi de fa ia nga fo spungi ai ke o kusi pingi la fo ngai eu kusi ba ko ba se oia kere kai o kari o ko fe nga me ke kusi o ko fe mea a fai i lo e wole ma fai a fa marungu ile ku wole o ko fe nga me ke kusi pingi la fo ni ba kai ho na ko ku fa ka ya a mori fa malo tato sa so de e ngar ma por kala me fa maro si au vai na le ore ngo ile ore maka ukia maka ukia ya e fa malo atu ya i tau fai nga leo ore kausanga la ria ke la longa ore ai ingi isa o ia ma si di enga ke lo tu tau sa fo wo ye ma sit au va tato ofisa fa sala la ole ma nga yo ku ngangi ole le va yanga ole le va kau ba le ba le afo ia litorina ia male ko ka mo wale ba ngola kala kale king ya al ma nga yo fo le ole mo le si ku le si ko wa ma nga e fo ai ke ro la kala e o ia le tau alo ai ja o e fa fitai fo il tova ma o con ku fa ya ku fa ai mana tu mai ola fo si pungi o mai ya ku fa e se price mo price a maroon ku lima mo price a maroon ha mo for price nei nga ke kusi ya ngi ku pe di nga me so ya ko ke ka ko e pingi na ke wila o te wila nga ko e fai ku nga ba ke wila ke wila la le fa sa o ai lo ele ta ona sa ko va ia ko me o kupu ta maudi asinga we le ya le kamo ngo inga ngo ko kikiro le me pe mala o ko fa le ko ngo i kamiki wo le fit ngo va ko le longo ba a le en ngo ko le la lo spung ai ngo ko mo wa ko ngo ba ale a fonga nga a kelfong ba arena pe yang kau afa spung mo afais mo ko vai pe olai elisi isi pe mo salu lunga mana tua e va ngana e fai e mo i meo falanga mai nei ali a to wala ngol vai aso for ngana sa mo vai aso nei ya ma to ya te ro e le foi la le ta u lo si la fio onai upu fa sa mo e maua mai i le foi falanga tama por falanga mai por falanga tama di tai o tu nga fauta si la tu no e ye me ta o foi mua e ye me ta o foi muli e ye foi me ta o foi faolo ya i va nga ia ole ta longa foi le wala ngo ka longa fa sa mo ole ta longa foi le e mau ai le upu le tau te whaia so o a lava i so se kaimi au ka ko whaia i rungo ka vali pe a uminga haru ka vale a e wha maro le ka vali malo le wha auli o le sa onga le nao le upu e le se malo se foe uli malo le wha auli o le tangata le sao wha i lalo a lae kur ka pekengi ai te sila le tangata le tu le sao wha i lalo mau ule
o le tangata le nanae e tau o le tangata na te whaaulina le Nga ke se ua le va. ngā kongwa ngā ke uri inga le va o ia le nae pito i tua le afua i fuona maua le tātou vaonga ngana o le uli va o i manga kua e le whaia se uri va ingi ku ngā kurula mangi ku ngā langa ngare kaikasi ka ngā kairua a o le whaukasi e koru se furu le wha se furu ka ngā kālo e wha tusa ai upu ia i vasenga a o le waulia le va o le tangata na e pitoa i tua le kau ke vai ku ngā whaukasi e kuru ka pekengi ma whai anga kanga ma mea uma a lai o iena o le tangata tonu ana na te whaauti o le whitaria inga la o saunoanga nei a halu le va o na wala aula ia lea o le whaauli ma lo le foe foe o lai alo le au foe La kou ie foe al va. a e kali mai le au foe ma lo foe le faa Faauli. Ia avenga vaenga mana i ore nei aso. E fai mau language Samoan language studies. Analis, wa koru. Mana tu o le foi mo o foi faolo, foi faolo la. O le fa afa foi le o ke kau fai ako yangi. Faolo e ko la kapikengi. Le fa wa mana tu o ape foi mua. Ape foi ma me tau ape foi faolo. O le kama foi lele la fa wa tu wa overspeed le va. A manga o la le kapikengi kusa wa mamau ai runga la kau wasai le manga va kama. O nga fai le o ko inga skating o foi faolo. Foi ka fiofi. Ko mua. Ia, e vai le manaia. Ta ua fo ile na vai nga o kele o mei buka ko faia. Nga le adu ai pasi. Ma lor fauri. Ma ia, e fe kau ia ele a fai na langa wa o le ave pasi fo yo ia lai uringa le a. Ai e ta ua lo to sirafia. O inga ma wai le upulea. Lo no winga o le meleng o fa ko ia le nga fa ko kero ka ko fa nga fa sa mo ka ko ka longa le nga vese ele HRPP. O kiro fa pe o fa por kikira o kala kas I have to, it's an issue. Manga ko re kingeia o mea ngei. Wa ka ko kingeia foi ka ko up fa sa mo ngei. Ya, a vese nganga ma. Na. O le ala ka ke fa mai ya ma so ia le a o le ave ese o fa lang o fa anga tama nei ma ta longa fa sa mo nei. Ia o le ave senga foi ngar ka koua. O le ave senga foi ngar ka kou ngangana ma mea uma. Pe ia for melen o fai atu ile a tau le mele fai le. Ile le ave senga foi e kuira e pauka o ngai lalanga. Ave senga i lalanga ai wanga o ie kekele. Ia. O le mea la ile lalanga. O le lalanga le nga sa wele me ka ur koma anga. Ko koma. Mana tuara le taimi nei e kaure koe mamulungi ko komangi ia ke kelengi ko. Wale ngi la langa ko koma ia. O nga. No langa o whamani no nga nao na mea. Ia. Ia le na. Ai. E seira ko inga fuira le malo le whauri e kari mai ia malo fuira ka. E se ala le whauri. E se malo ka ka ko kero au ka. Ia le ai so le e fai fusi mala male i ka ko ia o le nga o fie peki ku nga va ai longa ke mala mangi mea mangi io ai longo e mala mai ingi upu fa sa mo e mo mai nga ka longa ke fie fai e foi ka long kirkiki ia na ngole ta terverso ngan sa mo o ke no iska nga ka iso le a ko wo kirkiki ya so uma karo sia o mala mai le mea o le upu fa sa mo ia upu fa sa mo e mo mai kirkiki o ia mo mai le upu fa sa mo le e fua le ta ile kea te e fua le ka ile kea e oi ai nga e mo mai ka ronga kirkiki ia e mo foi le upu foi le o tangata e tapuni olo ia o kele io ngauka ia nga au foi ke ngauka ma vai o e te nau ta io se o si fa tolo o mea mai e mo mai ka longa ia male angwa fa dau
Ia, a o nai vaenga nai tatou tu ngā whautasi wā whewho i, mālo, congratulations. Ki roni mea ngā lenga o vai tu lo fusiwa. Fusiwa lau leo. O le lango ngā o fui o le, o leo. Pay tribute i leo, ngā lako wa. Awe wha māro foi ma whawkai le. I lako wa o mua ngai. Ia langa rese pingi ia la songfua, a ngai ia mo wa apalangi. Ko ngā wa apalangi ni whengi. Ya le na ai mana ia na upu e mai isi tangata o le sui momo e pa u momo ia le na ma e se o se ka ko mele sui momo e e oi le na ia va vitai le to tele la tuno le na tonua ia o le si upu na mai o fu te fatinga e matautia le le tau sanga lo le soifua manuia faafetaitele ia le ataua o le tava vai atu nei le na tolaulau ai le mataupu vai moga tolu tulaga o le su ai totonu ia me se foi pe e foi mai o le wai le counter su le counter su le ngo farongo le ngo po ngafi e ta wai e fai counter su lo ki mi fo nge fa ia kangi fa sanga mo kupe fa kosinga ia male markasi foi le fa nga ia po me ai po angi me pe no so te lo tala ia ato e tangi tangata ni me ai ipu me ai ka kia ia me pusa pisu a ko e kangi se fai pule ingi kanga ka ngipu me ai o iko ke lo fai pule le alo langa elis ia te awe le se le ngole me o lo foi o singa ipu se tali mo tangata o la ko ia wa e kai kusa malvere pusa pisu pom pusa mamo pusa moa a polala kiki e ka wa nga kasi o le sau ata to upuranga o ke manga o le manga ngai o ngai upu yo mai mana ia mata idinga pasi e le o se ta ma se la vea vai la ngai kasi dia ka kon kwa fa makua le o le au snow maro ka idinga pasi ya makua la wai le au ale avausor ka maro ke mingi yo ia mana ia ya le alisi kere le sau a kasi de ai o le sila upu ele la usa sonia tu mena o le paela ela awang i paela laulaunga o fa mongianga le e fai fa fale upo awang i ela lauka asanga yange ayor kai awang i ela lauka penganga o le ela o le fua moa ia mana ia na mea ia o le si upu e mo mai o le polo mamao oi fatalo fatu foi ia ile pa ia o sa mo lo mai mo mai lunga o penga te failangi ia po lo polo mamao mai o le fai mama u fa kai ka ia ku le afo le fa nga ina i ke wa efisiri po le ale ia le na le ale si ele o se tama se la vea ia le sui momo e mana ia le ke va vai ku alo pulo sumu mangaia au te fa sumuta o le tangata fo ile le ngake o sofa ia a maka lo se mea o sofa i ro yonga manga pe ke tangor sumu e o so mele ele vai ele si lo e o so maya kaka fo ile le fo ali fo e ke fo a punga fo le kai lungo malai ai hoso maya sumu ele kai kai ia le nala se o te sumuta ina manatu ma ina ngalo le yaso ai vai e so ngai se ngam fo ile le o te uru to ina ia le upenga ai puro pongaki e fa soli kele upo e fa kele ki ia le na tu ur pongati manga kuor pongaki suaki mai la lo vai pongaki olo ia le na afa pe fo ile le lai tau filis tofa pasi utanga se va ya ku e kau poro mamao au manga pe a kau ponga ki ir ko fa ape a kau su ir ma korngi vai ele mana nei or fa nga ino op o me dis kanga ka o poro sap tut ale lumu se vai mari se eu du manga ya lumu wa lumu se de no lumu
Murumu. Ikede, ah? Murumu. Ole murumu. Nga. Ya wano murumu. Mana ia te lei kango ko mai ka ko fa upunga a mai upu ale la kango fa ya ko la ko winga mo o tou ta fe la fo ai ma ngai ya kele ai ale ta fe la fo ai mai a tonga via lau ma ngai ya kele se fe la fo ai lau ka penganga e avel tangata fo ilele ole alang ole fo or for sanga le ngai for sanga le ka ya for sanga le ka bo si ka fe la fo ai le la au Mangi. ka fe la fo ai eu au fo ki fo mau e me foi na ave va pe au te fo mau yo manatu ta fe la fo ai manga ya se ulu mar se vai ya e mo o mo fo i kiki o se ulu e se mai le ulu pate se fa kur kana le a se ulu e se le ulu pake ai a se vai e se fo i lalo o lalo ha vai ai se pake a boa pake ya o ngimo mana ia le si upulea aua e te nau ta ese le manga ia sawisi waisi ka ko upu o vai kunga masanga ore e vai lai au rumu le fo mai sio purumu toe ole masanga another good one koe ole masanga e tutusa le lei malo fa nga ina fa toe a muli ole ola ari o ko koe se ka ku koe nga se ioe koe ole masanga malanga kama longo winga afa penga koe ole masanga malanga kama longo winga pe koe rua mera ku koe ngana le e lo read le winga op sumu le au vai olo malu mangaya e malu olo pe olo malu e puni olo lesi olo malu lesi e malu olo ole alava e kukusa ola ko pa u fa mua paki ole tamua o upu e fa nga ole a kamua ku la mako so ale mantuala o kiki mo mele upu ai fa ye fa solongo fa fifianga a ko va so ngan sa mo va so ngi ia o si mai la ko fa fonga mar ko mai mo ole a kamua ku la mako wa mai a ole upu le tambua e maua mai ir kiki a vai la ne mana ia ole ale simia sema sema sau na sema sau pe wa sau sema sui le sema o le sui momoe sau le sema sau o ie mo wai upuia sau le sema sau anga wale lava momoe o si kamaroa wa e mama faro na tino ia po si to ina e fa le tonu se ai o le leile ka e sui momoe ia po si fa finge fo o fai o mama le na ia e vai la ka ko ye de kile ai fa sidi io ole ia a fa la ko wo ave masinga fasilinga ai mo mai fa nga upu ai fasili ya to fa pe fa fela fa nga ai fasili ba i fa rongo mai o ko ia uri ia se ako wo yo ya sir fa fe nga fa masinga fasilinga la nga ola ye le usor fa au ai mo mai ko ye masinga ai fasili fa mau kingoa le na kangese manaya ole tele ya se o foi que casa salu ai mo mai e fa ngar mai que ro que kiki o le que le o po mo mai o le tasa salu o ko nga ka foi le ki nga o kasi ka usanga ula fa folia ya
Usa nga ko ngwa kamba foi le or kasi ka usang or pepero a ole fue mar ko pai ka mo mai leto la kang or fue te so ye ke fai mesa salu e fu fu ila ka le ke ole upule mai e isi tangata e fa ma le sau ya manga ya kele upure pero la si upure ka ko me iro no wala va fo ile tato wa le tato a onga fa sa mo o le upure fa ma sau e lua tanto no ngola tu no ur mena mo mai ai e ma fai fa mai si mo mo merkiti ai lo tanto no nga wa uia o le upure e mo mai le tanga tatau ali ato o le upure le ngai to te sira fia e paua leo le ta'alonga o le faiva e te whaalongo ai le upulia se kau wha langa ma mawhare li morea o le kufunga so langa o ka kou e kalalasi e mawhaia fo i ona whaonga e kulanga fo i lele ai e te uaia ia no ta whaalongo mo ta onga mai fo i mata ita ia o le fuare ka le ke ahia ia ole kikiki nga a ole fa ma sau or kamanga avele em na maua mai i le tanga tatau e kamba fu ile ke va kwala a okile ia ma di ia ka fa ma sau e va ku nga ngar fai maku lunga maru ku afale ia le na e se u fa sa mo e au te a o ono e ra kala fa ka ko fa me e sa o ma me vo e pi sa o ma me fa le o rua vo ile ka mo mori me ko mo winga le ia le na ia ma fai le leile lape ia ola le lape ia asire vaenga ia le na sui fa ke na sui ore e ke ira la ore sui la fa ke ai ke den kaure fi fa ngar me nga wala ngai le se meni le ele se mere le me ore sui so ore fa ke fa me suri pa wal me le te loa ole a ore te atongi a o ke ri fa longo ele me ore ke o ya tatou fa me ese la ya utele na le sona mo tatou ia fa tai fo tatou por kalame wo ma paanga ya o tatou wo lungo tatou por kalame fa tai to so ani mai ya lang ole ru lua ka ko ole ko ki fa ya so ngan sa mo fa tau fo ia matou me se fo Australia America ya me se fo tono tatou tunu ya ka wa langa fai ma fai sin ka ko wa afe e va ngale ya ole counter su lo tu fa longo tu ya me se update lo vanga le lua pe nga pa me lo fa u le lang counter i ai re ve ma me o fainga ai po me ar fo i nga mai o treating ya ma ko treating ole e a fi menga ole no mo wol fa tala mai la vai samo wa pisi tele ia le o manu malo pisi e tau mawhai e su e ni tangata se i whaiere counter su ole o la fo itu ala lo ya tayoli e fionga ya tayoli awa ne i se a whai e lai te mautinoa wa le ofisiri e mereng malanga mai ngai le fionga fo o e luana e whai ni whaatos o e wha maoni e te sila fia e te li whai kala lea le fionga ya tayoli asiata e le ai se mea ai se fa tu la tala ina ua matala tala no fa malu lu foi sa yiri tala le fionga ya tayoli se una foi mai tia na fai mai amato umale na mato wa inutile na uli e yai le tangata o le sui o le fast na e po fe ele menga fai le la ko poko ngale pe ya po ngale na fai manian kilo po mangeng po vai lima po fe le na fai ai fai mai po le menga le fai ngi me ai ar ka le fai ku ya
fast au diuri fatu lo malana tala nga me o le ke sira fia ku langa o kapenga nga me ai fa mai wale fia kan kala ma fa kia ngai sa tau pena fa ni me ai si o me nga yo me ya mo le ku e te mo me le se ala ngona fo yo nga ko nga kamale ya iyo fa mai nga mangonga mai la te yo ri no ngai lo le aso le na kwa le fia ka kala nga o fa kia ngai ya pere o fa yangi me ai ya ona fa lo le yo lankala ele ngai sira fia mai le mo ia nga me sa kaupenga fangi me ai pe e sa le nga set up fo le le ato ole fa so na a le uso tu lofu ya ile po ia nga no fangi me ai ska a fo le to fa fo mai ole sa no nga na le fio nga ya te le ise ole te la nga ya fa so fa la wetele ai na ma to fa longo mai ai ma tu pai mo fanu ti lo e fa so fo ku pai mere no nga pokalami ya na sa no nga na fa mai ro la uleta ule ngor tangata na fa mo fo ya i so ni campaign le fast ai wa ko sa fa ya ku nga le poko ngol felo inga I'm not sure, don't quote me on this, but I'm sure it's I don't man yan to lo po vai lima po somewhere I ko vai mo ai fa mai o fa ya tu tangata le ya dia inga o sa fa ma matar fa mo va ku ngai lengi me ai fa me va ku do o fa me ai e ona musu ai le ai le la ngai si la fia fu ngi kai mi mali pi ke fu ai ngai me la ngai ai fa mai ngofo ko va sa ka kau pe fa me ai sa tau pe fa ale la wo fa lo ngotunga o le la o sa male marka un ta su le ai sa i me ai lo no winga ale awori ale ula ia le la veve mai menge la ula le ko fa mo fo kala le makwa pa ki le nga malau ki muia ya ole mato wa la wa le tu wa lalo ole tu wa lalo la vai va tia vai mo nga tolu au te ro fo ele ya sa mato me ma fai pe ale te falta wala yo to fina ngala mi sa o ko ia fast e fico con wa fico con war kala wa ngofa ya wera kau ki fia u pure peto te le fia tala le mo te fa tua na pa u tayoli na pa u wa ngala fast like con ai te o te le lo la po le ale me ta o to sa ili ma lo ka ko paki ai ko wo ko fa ku me ka nga ma ku wa trade ku sa ole trade tanga ia fa la ka ingar paki o fiele me sili ya uku e sili ya te o to ka fa so ma ka upule ya to o la ofisili o fiele me sili nga e ka dia ngofi o le tangata na fai mai ai le i au wai muli ange kulo ka ko fa nga yer va nga salamo mamala malama masau le fast pe siri ka nga fast ka ko kinga inga mai ai ngofa la ka paki o fe o tangata nei te lo siri na fa le ton ai ke u la nga sa mamala va ia fonga ia ta ali se e mamala nga sa nga ringa me la o ia nga sa wa ka mo lo sa mo lo se ya ko ba nga lenga nga fa me aka ku ki mu o ke le ia singa kai mi wo ma fa ya ki mu karu lava nga ese mala audio maria ko malpaki o fai le mele nga fai ki nganga ilo e so kula fongo la ko paki anga fai la o kele yo me ka ko fo umai ko ka kikiro ngai umalo ki mu ye mengi se yo o mai la va e fo ni pa election nga fai ngi e ke ola ia o kele ma o ye se ka fa pe sa kongo fai nga malo pe se ave ma se fai pule se ko malo ar kele ia o nga fare kongo yang sa mai e le se akoko e ka un ka ki po e siria ku lo ki mu e te sira fia le ata o la utala fa tu sale o ke fa ku sale ke se ngei o le pango ka fo ile ang kau fa kasi ma Yesu lo ngai ku ka makau mayuka yukar falaka
le la mai to le la mai kanga kanga ko lua e ko ke fua mai ai le kala le la fai atu sa mo a me sa tato i tu malo ya vai monga ko o ka ko wo kanga kanga ko o yukan fa alaka feo ai ma Yesu ai fa kasi ma Yesu nga fili fo ye Yesu e vea fa e maunga so a le ale me nga ye faia nga ia fa alaka inga Yesu o le ale upo Yesu nga fai ye kanga kale ha e le kala kuspa ia nga fai kanga ka aya ai fa alaka e le kala al kuspa e le kala o le makua maka uki or kala nga fai ye si de la wol nga sa ngoi vole ya tu si de wol fa ga nga sa mo ai marka ko au langolango le fast le la fa piko nga fa se kala se langa o me ka ko ki nga inga umai or ka ko ko vai de fai ko ele nga uma u ka ko uma ai o le fai ma ua maisi ka ko uso uma fa sala lau ma fa leo ka ko mau fa leo le nganga lai au mai er ka ko fainga malo le mele ngo fa mangi ngo aku ai o mai le ori le liu fa mai ko fai le ai o le alanga na fionga le pale mia inga ia fa leo kele maulu maka folau ua sui ese le o ka ko mar fa vai o ka ko ku le ala mo ke alanga inga le anga ele o aso uma e saula auli lunga social media ele o aso uma saula auli fangi por kalami ai ua uma nga ia fa ka o ko mai le ala fua ele nga ola ko limongi ma kuila epa o fia me fo inga sau alanga le o Wayne fo inga saula laur ko corrupt e oi o olo kanga ka uma ngai o le maunga le mau ke faa ua winga o lea mau te tutu ma losi o ke ku ma losi and I will forever stand e declare le mau lea nga amaka anu ese mai ai la auri ma le HRPP o lea le mau wale koe kea oe kui la epa ni faife au waka penga o kou e whakau whangua o kou pasia le pili le RTRA 2008 mai o mea ia leo ke fai aku ai le ngao mai ia fai pule ngao mai fia me o mai la auri o mai fai loa mai le aku o mea ia leo o fea ngai maka kou lalo pule anga oe kulepa le ala e mau ke fai aku le alanga aku wa uma fo inga ma kou su e su ea ma le alanga aku har kai mine ngai hit and run le alanga aku lava kai mi uma aso uma fai press conference al sungat parmia le nga fai muri fai ala sa ungat parmia e le ma fai ngo ku ua ngoinga le case le ya sei lo ngai mo that's it o le ala ma ko kiu ke fa media o le fa lau ke le o le mau nga ma ku ai ku le mau nga e le ai le ku ua me le ko foi mai la i de vai nga le le ka ko fa so foi mai ia lau ki mu ia ma tai ori seu o kanga kai ko rua sa mo marka ko ai nga fast le la va ko fa kai inga le o yu kar fa laka ma le panka lea sai le ku ka makau o Yesu o le men kupu o le si kangaka nga fa foringa nga ngofo fewa i ma Yesu ai fa kasi ma Yesu ai nga ngofo ko e fa lakar fa ola dar kalang fa ye sa siringa ele fa nga umai maka nga yo le ko inga fa aluma o le ko inga kalang ai we fa me on the other hand o le kangaka nga fa nga ese le fa nga olonga olanga onga olonga soifua le manam o le mafua anganga o langa maui le olanga o pangkasa ye a le menga kupu nga kau ari ku ka makau o Yesu e kau fai mai le serire le nga vale e fa markara ga kalia soli o ka ua wa kongur ka sala e we ke ai le ka kau nga kalia fa mai lo le i a e fio lo malo manko mai o le kanga kala ua laku o ngai lo this is my chance to change. O lo kai mene ngai o ke sui ai. Inga ia maua, me ko nga le nga fai kai ori seu. Yes, nga fai mengi kala ale mo fai ako ifo. Matolo lotu male fionga le sui mamalu le atau. Yeah. Matolo lotu le sayo na tua le malanga le na malanga mai ke ropen ko maua singa kilipi o mato sauninga. Nga uma loa kirip o le matou sauni le vi inga ma mea uma. O le teimi o mori mau. O waru le lunga faila o mori mau.
Ke really expecting a umare to te arma ko kale sia pe la tel fase la le lima se la ma e maka mai fa a ola e tu mu sai to tonu or fresa a wo la ngona mai lo loto ko lunga e fai sau mori mau ma fai sau fa ko se ngai le au so ka ala ngai le ma fo itu lo tala le uso na fai mai te ai nga walu lunga o mori mau umala o mori mau o fa fe kai wo va ai le uso ku lo ka uso le uso mo fa fe tai e le tua ono le ava no o le o ma fe lo i ko kongo le fale o le tua fai mala ukala a o mau ai le ava ngori la u fionga tai o le seu po le uso fa ko ese aku pe afa pe o afo o ke lo o manga fa fe manga ro already ai o ke koe manga o e declare i ko kongo le fale o le akua e fai mapinge fa mau ua mamalo uloko ya ki o ele uso o uma fa mangalo o angi kala nga o fa yaku ala lafu aku foi ia o kaunga ma un or porkiki ai kua ile o fea e fela fo inga me fika inga ia uma mara losi ma ave or nga kai fali e ko ai le wa o makangi ia uma foi la ia ku ra i lunga le uso kuno ala e tumo le kalisia malingi roi maka fai mai fo i kala lea yes o fai ai langa o fai la o kala ngi ke o woki kai au langa paulo le mea le fa mai le kala ngo me fio ngale tuari a kaua au ngi ye se me ki nga ai so loko ses oi ngi ke o ka hoki kai au fa fe fe le e mau ki ngo le yo langa o ke haru mal loko ki nga ya tu fo ile lungo le uso anga ku ai lungo le uso fai mai fo langa ia kala fa ko ese sa o ma fa mangalo mo apat la o mori mawinga ko ke lokan o le ale o winga la ta fa matalanga o ingo ula ngonga i lo loto e ya ma fu anga e le fa pea o seika fa pe o seika ya la auri ma se fast no o lona fo itali to nunga sa ya kai pe yor kakadi u loku fo ile ale ato ala o ya la ngona ina o se mea le leye manuia o le mea ngaola i lo loto le a taua wala ina faila utala lea ngaola i lo loko sa nganga tayo li seu ngalu waku malonga mafau le HRPP e mongi uma mea ia ngalako fora inga i le kola pelenga i kufanga kupi ai fa maila na tala peitai ina ua le manuia le HRPP ala ua manguia ngaia ia ngalu hali kokong o lona la manatu so se tu fanga tu pe lava po ani polo ni benefiti fo e mau mai ele fast e ave le ku o lona manatu o le ama ko lango uma mai yoe inga ia ave ai o so ku le lango ai se fa makalanga kau ke uma melia va o inala na fa mai mala na tala asiata o inga o wilo ai we e se la le mea le nga mako alanga inga ese le reality le la vai ko a ole ana mafu anga o fai le mele fale a vai mo koru nga fai mo o ko o ko mala manga la ngaru ese ko fai pule male HRPP ole musu ko ila epa e ku fa ko le sera uri masfuru nga le ko ke manguia ngi ai ole a pule ai le loto tinga ole a pule ai le ali ole la lo langi ko finga ngalo o ko fo ie fast la le te fai atu ai ma o ke apo aku lava ma o ke koe fai aku ala o kala le ataua watu le fai sau faso aua e ke alu pungou malau fast aua e ke fai ma se kau nge ai lau fast le anga a e ikar kangaka o nga e ikaro le paki tātou muri tai pea i le tātou mau o le sailinga o le ami o tonu o fea lang ya mio kongre le vakula kala kulowa nonu kulowa langa wa we pele ya we ile sike yo nonu pe se uso ya kia langa wa ule singa o ngaka kule ya tau fundraising nonu langa fa yeah ai paua wale manguia ngaka ko ave uma yailo ka ko ako ai nga uma paro kar ko kumalo ele fa manguia inga la usunga ai sea so e there's something there ele ako yai ko fa ko kumalo ya una ia a faya la ele manguia nga paro ka kele the people of your constituency have spoken
So there is something nice or there is something better ia kai o ri seu. O lai ngau wa ia ka ngaka. Ala lo loko le lenga la kui o fa pe ia o le manguia e maua mai o nga forfolanga lima se la we tufa. Te kola pelenga e oi. Lenga ringi mea ke kelenga nga forfola le fast nga poro ke kia lenga si ilunga. A forfolanga langa fai o la langa muri ka ile ko fai pule le nga kaimi. Se ikau sa ili se manguia mo o ko kufa ko ka ili ma se la langa forfolanga nga. Ai fai e ngai ele ise me e kupuang si fia ele ku o pepelo uma ia me nga fai. Ale ka kufa ku se la uli masfu. Ai o so e ku ile e pa fa ko ngura ko we ka fi e ke e uma wangi ku fas ku pe. Mai. That's the reason nga lenga wese. Kakia ia le meo le lauponga. Kakia ia, ale ato. Kakia ia ngi upung fa le ka mari ima fa pe mai nga ka uma ka ko le 13 nga ka ko se kakia ia nga me o me ma fa awanga iola nga that's nothing ole lawa mangu me nga. Ele ma si ai se kingo nga lau mai foi lo vale nga lau mai foi lo le aonga. Ala wo mo fusi e ma fusi wo ulangonga. That's rubbish. Lai lo e kai ori se unga ua onga o ke lo fo inga onga ya kamai. Ai e le kai me aru aru e luma le ika tension. Ia si fo ile o kala fai. E sa ore le ia. Ora ia ka wa ia o ele fa pe ka ke kumalo ia vai mogo ko. Ai ora o ki lo fo le ili mea ngā renga whai le fast le polokeki. Inga ia benefit le ia kumalo. Ia mese koe ki a whaafe ka ngaka sori. Ia kia ula ia au ki kilo le i whangange le kula i mai o lau ki muia mar kula i mai o kairi seu. Ke le lava lea o ngā kaka lai kongo le malo, iupu whai le malo. Mole le lei man mangui o le kumalo. E le fofalo aku le whai pisa mai le i kupe foi ngai wo mole ko ngia la fa nga luenga ma ia o ke fango wa u ia nga me wa fo nga mai lela amaka nga e ka kai ko i ka fa le nga i poro ke ki ma fa nga paro ai ni se me mo ka me mo ri kumalo ka ki fa ai ri kumalo wala nga ka ki fa ai mai kumalo uma ele nga vai mon ko ai ka ki fa ai kumalo ma wi kula i mai ala ko su fai pule fai me ka fa de fa sai ia kai di seule ya so ka ko ile ka si sawa ia asia ka pe ele ka isi nga me foi nga longa ngai o nga longa e ngo lo venga ia en better fa ko sing ia ka fa ngora wala nga le ka mawa so pe ka ko lo va ngai sa le ko ngal fast le ka foi me ia o lo ki muia le ko fast o le va nga le ko fast lo ki muia mai le ko a fia foi lo ki muia i whainga wha vai ale poro keki mal fast e ka ula ia kaunga whaifa lesko whiwhiringa inga ia manguia koe kumalo a kuma ngei lau ki muia ia lelei e lesi mo iei bai ai e sao whai kongo o whainga maro mo whai maro wharongorongo whafonga mei e whai ai mese ka ingo le kumalo pa me whai la poro la ki muia lako kaun whai wha leanga ia whainga nge whainga wha vai ale maro ia mai la ko le kom foi fa le si kula i mai ale fa so ke longa ko sui foi ki nga e aru lunga le mili e aru lunga pro ke chen ya fa fe wala lo ke kupe ala na le tu va toile ya tau ale tu ala lo le mate fa ya tu ya ta tau i vai mo tolu ale tu ala lo tu lo wa foi e fa fonga mai foi ala timu ia Langa a fayo kaki pisa li atawa a ma pisa ku ya rau ki mu ia me nga lenga adu ese mare fast e sala ile ma pisa langa tasi le nei por kala me na ma fuaina manu mo ya ngai ki ro you know that kai mi fo if fa ya fa reach out to my yai ma fa ka penga u fa karngwanga ma fa kala ula ku ka ko ku malo give you a chance a o foi lisi sai HRPP me piko sili lenga ole me pito sili le de tonto mata lai foi o to mai vai mo ngator ole ola ki mu foi sa HRPP e oi it's just that ele aran kai meu pali
Nico Liang o ia le right hand man. Ai sau ia le ia ifo faika ia ifo fakasi sorry fatasi run it fast. Ia umai fo yo ia o fakasi ar ka mo ve ka wiar ka mo declare mai langa kangi manga mau me I fa nga baro ka nga ai murmuriangi fi wasu e peor ngi morei. To fast forward mai la ia le tato fa nga palo tale na fai luma mai nei le snap elections. Ia mau wale time o nonu ia. Tolo o ke le ilo akele ulowa ele fa puk fa o te le ilo te le au se nonu na pa wale le time fa to fa longo tuai fa to fa ia tu le ia. Te pe ia fo yo isi fo ina sui ia no mai. Ai ole ale mena tup nga ka ko ku lei uma marka ko a na tato tu lei uma le masar salo. Ai se unga le ka unga. Wa aver fa ko kuanga ia. Ia tayo ri seu. A or ko fainga paro ka lenga faingi. O le te le o le mena tup. Mai nga mai ya ko ka ngaka. Ale nga mai ko ka ngaka wa te tauna e fio mai la nonu. O le me pe tisiri no fa no ai. Sei fa ko pela o kala le. Na ngo lenga fa mai ka ngaka le wo karangoa wo taranoa tanga tai manian. Wo karangoa ka ngaka I vai lima. E ye fo yo wa inga yo so kanga nga. O le mea na tupu. Ua tau le fia uma. Ia te yori seu. Personally. A o le ala ua kou koe fo. Ua whaari lifa o kou. Le anga ua tau le fia ua le haru nonu. O te ilo fo I po le ase mea na tupu. Ile tūlanga le whaaleenga o le mata upu le. Ai lo tali tonunga. Anga whaapea e sau sao a ngongu luma matiklea mai sanga sauanga. Leo ke whai ako le mea lenga whai kupai. Me yoi. Sa whaka. O I ngai loa ai le loto tangata. O I ngai loa ai e mongi songi. O I ngai loa ai e le kau ke le whaongare upu rea po ai whaalaka o ai e. Ailanga ua mangingo mana malama. O la ele yako o ele fia o le mea sao ane na. Ele fia ngongu le haru. Ia o ke ofo wa sa ile sai ka ko mga uma e saulu ia ngongu e kamoe. Ia. A e po kala mangu whalongo inga ile upa whapunga parmia. Ngā rako kai iseu ia ngongu karianga kai iseu, ang whaya kai iseu. Alu o ngongu le kimar kala. Ia. O le mea la. A whai a ke au, se o le mea whai le loko, le leima le loko. A whai a la ia te au. Na sira fia ngongu ele o fia ile le anu. O ia. Hala me o ia ka fia o a fai foi la o ele a vere fu are fast. Ari fu ko kasi. Anga ia fu ko kasi. Ia ke au la fe o lolo. O te lo anga ia fu ko kasi ke ku. Ai te au. O le o fai ku o fai long o le ika. Mai le leva nga va ko fo nga va marau makia, marau ki muia. Ai koe whai ko whale lenga I le whaingoa paroka lea. Te whai mai kou mea o le maa kira le wha ai atu. Le vanga var fo ngā wa atu rau. Le vanga var mai fo ngā wa or kou ainga. Le men kou le whale leir kai mi halfway through. Le men kou le whale leir kai mi ngā rue se ia lau ki mu ia. Le men kou le whale leir ngā ua o whare sap. Ai fa ko fa ko fa le nga ko fa nga ai nga ku lo wa ai wo ka penga melia ele me fai foi ka ko aro langa po kala mele le mini dia fa ko ka ko kala a faia o e lo o nga e loko kinga or ku ala no ngong sa re ka ka nga ko ka me milo solo foi ku o po mongi nga ma ko ki sa re ka or ka ka sa or loko ala ku lo or pa ki ai fai fo ia ile po le har ko so ala pulenga po le ala var me ia mo ke re fie ro ma ko langa nga va ku fa ku nga ya ku ai a fai ai ke re fia li fo ku ko kasi li fo ran ku ko kasi se mango ko mare si ko inga lenga e fa karango anga ia li fo la ke ku ko kasi den emisi alo fa uma ko nga ka ya ke oi o kuro palo ka ya o se mangu o ile ke fa fo yo ala o le tu ese mamau mala organga ai a halu organga kai fai ko fiki e ka mo fai fa alaka se fuanga le tu e maybe e sao ai le umi ale ka ke vai e a nga ko fiki ai le umi
Ale maua mai ngai uma ko o ia ska mo kai ori se ko mai fai ko wingunga. Fai ko wingunga ko o ve kauria lau ki mu ia. Ale ai ko ki fai ko fai nga pa ki fai ko fai nga ingunga. Even ia kai ori se u pasi ar ka vale lo haku ko wingunga ngai fai. Ia ai ko oi foi fa pele se ko inga mak fa nga fa pele ko fai le a wor poli. Se o poli o ar palo kama. O angile poli o ngai ko ke ingunga fa kasi mo ko fai kara fa kasi. Ah, seri. Perkau hari au kowe. Ngo foi kawa kula observa asiaka kile lo pola ya foi kami ka kongo pa ngo foi kula observa o ka ofiele foi ngel malo le counter by monko. Ya makaudia foi o ngongu le sangi le counter. Iya. Kile lo po fa nga se po. Le sit na mea. Ale o te whaia, tu orwhisili. Umar kou pāroka i les whalaili. Ai kumur kou whongo whaavai les ko ngai. Kiu i ngaka ngaka re kalanga o se lauri masfuru. O le whaupunga iska ngaka o mako a inga ianga kiua i ngā inga ua o fiso kai a kuiai. Ai whamai. O forfolanga i alenga whai mai a mako. Orwhisili la. O ai nganga whai ar forfolanga ngai a oko. E le forfolanga kai o li se ureanga i le saingi ngā, e le saingia e nkuskope. Ale o manino mamana malama le fa mangi ngonga mai e peka o korua ia kai fonge e saingi are su your fast o ila le su your fast o ila lenga fa ia o forfolanga non ka ko rusau o ila nga e forfolanga ia o ai ko ke paroka ia yo usu mai lore kai o lenga o le kala ngo mai kangaka meli mai kangaka po e mai aka o kiwo kangaka ingar kai o las ko ngai ile o isi meia wa ka ngaru yesu su engar bang fa fa Kulawa. Leanga le me ta o le alo fatu ma le nau no watu. Ai pe ko ke kausi kaili mai ko ke ka alo ho ile pe nganga ko ke o a ko le ingi roa ko ka alo leanga lo la ia le. Or fesilia o ke fie fesilia ko ia o ko le ko ke o mai ka leper fast ma ko o mai ko ke o le ase to mena o le ase ko ngaruenga nga fai before ko o mai ko ke ka mo ir fast. E te pēu tai me kaunga ko ore mea lea. O le asa kou mea ngawhai, kulo wala whasiringa, whenga kou iai. Whenga kou iai, o le fo ia live mai mei sa moa, mai eri sa waringa, mai le lua afe, lua se fulu, lua kasi. Where were you? Langa whakau vai e kule o i lea kakai ngoi a ngongu ngau o saungi e ka mo e mea lea. Ngai romo mo le atau. Langa. Kau roi ngara sa whai sa ngā kupe. Yeah, that's... Nei kulo le fa fonga mai e se o le paia se nephew ngo reach out to mai fa maria foi la fa fonga mai se uso paulo anga ke si rafia e fa fonga mai foi e kau kinkinga le fa so le nga o ka ko loko uma ma ka ko nganga ku uma me le ai a fa yo ko inga ka ngaka ngai le ka ko ke mio fa kasi le nga e umala e ko e foi mai upu makala ya ma ko ngi fa ya kwa fa la wi lo mo o ko ko kama fo iri sia kan kule me ko kama fo nga kule me fo ale ka ke va ku ngo ia le nga ringa ku lo ki mu o ia le nga ringa paka ku ia va nga e to tu lo wa le fio anga e to te fiu wa ka fa vasenga e le make sense nga umar pa local snap election e le ma mau se va nguma matai ori se ale wa uma ele pa election lenga fa ngai Querer ba. Ah, la orvesiri la ofia ka ko fast. Ale ko paro ko mai ale ko mu. Ofia orvesiri nga justify mai se si le fa so ale ofia ka ko ai nga fast. Where are all of you? Lenga nga ku ka yo li seu. Nga ku ha ka yo li seu yang HRPP. A fai la le o sau ia ka ko fast. E lo ka ko ngua. E ka ka sau ma se va nga po se afa. Awa e ai se HRPP ala pe a ko fu fa ma fau. I paroka ia nga mau le HRPP le ngata. Ai oso lunga paroka ka nga faala ka ingar ka ko paki marva nga fa ufai. Oso lunga. Ale le pisa mai ka nga ka koru se lau ka ilua se lau pusa pisupo pusa elengi. Vai. Kupe. Ya. Le ala ka ko o ile mea. Ore ku alalo foi le fai aku ya o ko ia le wa mai le counter su le fai ngai. Se ma fau po sa o ya me ko ke mori mau ai
Lei makire fa ko o ko ke mori bang a fai nga fa ko singa ka yo iseu by all means o la o fai mer nga ale to ai a fai o le la ko wo ko ka fai e fai se ngor ko fei kai me o ka pisa mai lu mai fa ko singa le ku inga ilo ki mo ia o e fai pe ko ke le makanga pe o makanga mai o mori mau fa le ari di kasi ku ro le ku ma se ka iso fa yes mon mau se so ka yes ma ai se si iaru awange ko kau awange ko ula iru mor famsingonga awa awalava nge ka ko wo ka ke ulangia maka ko ka alo a lele vai le ngari ngari yo nga ai le ngari ngari maka nga yo re makukua ai saudunga ka fa la fi fast party fele wo yengi ai la makanga sa peser kengere makanga ai o ka koso mo le world chess on ko rua ko fainge mo mau pe pelo fa pengei fa la fier fast party ale mo yangi pu ele ka sa vale ko mo mongi ko ngor fa msingo le pico ilano ai uma ko mo fa mai ele ai ele fa la fia o fe kau mai ele si kamaro ai fa ko kamaro ele o fa vai nga me pe pelo ha me kala uma ya kuala longa le ava ku ya o ko ya la sa unyo mo mau meia makele fa ya ku fo ya me a fai fo e ke loa ele i fa ya ku se fa ko singa fo ile le ala ki mu ia ya o ko nga e haru sa o fa so o nga kong a o ai ya kanga ngai loa nga fai fa ko singa mo lava kanga ngai fo mo mau ai a fa yo o ele nga e haru e ai si se ros fulkala wa ese me lo ko ngone tau ai si mo a fai nga yaru e ai si o ngo se me ke mo mia nga va ko se kupe kero e ya nanga e sa lo tala le lei honestly le me lo fa ko a fai nga e yaru e ai si se me o le me la yaru e ke ko e mori mau fa mai nga me se kupe o e lo ngu nga yaru ke ai si o ko le au ai si a fai o ko la sa unyo e mori mau meia maroro ai mako e ioi sa o ia nganga o e tu lo wa sa o ia nganga ia lang o nganga va vinge ngat fa nga me sarap ioi ya to nga on mena ni la tu punen wa ka ko kalia ta ko va ai ai ka ko kalia awa ia tia uia paua mori mau tinoa le na ka vai ele ke ka un fa masingo pa mori mau fo ye ngango fa ko mau kingo le ngo mai ya fa iro mai nga tina ya le na mai na live ilunga ya markama le nga kama le ko ngor ka vale le nga olai lo e ke nge le ngo fa kala ngo inga la nga ke lo la nga o keywords la fa nga ngo lo ai la lo ke ngere pe se ke yor komiki a tayori seu ia nga me silia nga wo mai le kali ko ka malo le fam kana so o mori maulanga le la ka ko kurikuri maka ia a o yai manisi mori mau tuatu le wa va kurku alalo o e kau ka kala sao a fai nga ko wiloa nga ko a isi ma ko samo ma ko wo yai i fai pule so e mai ngi kupi i foi malo lo le limba vai se fala ke ngofo le ila do soia e makanga mai o mere la alo fai se ola makaka u ile ku so iko ke ola makaka u kangaka ola fefe ile ku ala nga ile ku nga o ko e ko fa nga u me la ko wo fai fefe ile ku ala nga o le mala sa e ke o misia oi ai uma nga fa vasi ngi so nga yo ko walo me uma la nga o fifi ai ma ku re vinge moko e ma ngi for fa nga le winga nga le ina fai atu ku a fai ku ele fe kawi a le fe kawi o fai e o fo me ai a fai nga e lo le nga e halu le nga aso nga fa pe fo le me sa le loko le ata a fa pe ngo waru le so le ke halu se me fai ai ngo waru malo loko ka ro si o fai se me ai o e mo yeah soli o nga wa e manga o you needed it o ka mo me fa so aku a fai nga o walu por se poko nga ai a fai nga o wala ku o fa malo loko e kalo si yo fa singa ti au si fa singa me ai are to wala ngo ka ko fa la walu nga ka le road show le e fa singa manti wo mo le fo manga a fa ila nga e ala ku la fa le me ai
Se whakōsinga ngā mea. Se whakōsinga ngā mea. Ia, a whaure ai ma... Lenga o lenga e loko ke fia ngau ke fia ai. Ai a whainga e anua malo loko, okay. Okay, re fia ai. Ai la walu lai ai po whaingi, po whaingi mea i o ngi kufanga mea ai. O le mea la ki whaianga e lako e laso ngā piki rau plate rau a mai haoi. Po e me mareaka. Ai mo, post mai loi runga. Ma kousi na sila bra sa mo le mele le fa ko ngi le a fu fa o nga me ai fa fa ko singa me nga ka or ka nga kai sa o le le me nga ka or ka sa o ya nga me wa ai wo ma o nga ko ela o mai pur fale ava ko ima me ai ko ro mar fa nga fa nga ko ima mai sika nga ka ai o ma nga ai mga o ro ku fa masinga so di ko di o la fifi ese mala pe pusa pisu po mo. Ela ese le menanga. A vere pusa pisu. Si la le atawa. Ole wingo la tala. A vese pusa pisu po. A vese me ai se kangaka. So it's understandable. E malama every day e mfainga e vese me ai se kangaka. A vese pusa pisu po e au ngoa ma se mafu anga kakau. Ole ala ngamia. Dea karakara ngoa kua. Ingai wha mau nga mangai mea iwa maua. Ioi. Ia. Kako karosi e ia wha moe. O vai munga tolu. O nei vaenga ma te wha soa atuai. O ula mala ei. Pe a wha pe uma ere kou keisi lea. Kau ke koe foi. O la ua ia tala ma u te whai atu pe atu lo wa. O lea tangata o to e pale mai le tautofi. O le, ia, ngai ko ke loa o kou a kongo e kele kupe alau ki mu ia e. Kivi ai o kou ma, kulo. Ai o ia te au. O manu ia lau tele a ia matulanga whapena, ma ia e. O le kangaka e sau e. E foa e vai sau e ke e mea whaia. Pea o mea le whai mai, resi whai pure lea. Pea o mea la ki ngu ure whai mai le atau. Ioi. Nga ore whai po stai lunga e whaatau sua i le malo. O fofo singa mea la ki ngua. Kere vai wau poroka. E reo koe make reo koe whirengi o me ka sen me gangka. E ka sen me gangka. Aia. Nga re whai post e whai amu. Ta lo whai. Ta sire tangata u te lor whaafitai le whaafitai le fast le na tele na ngā whatiwa ki rola e si ka o kongo sko inga wale o le maa ia ngai whairoma whakma pero maa fo le ibola ya maa pusi ia ngā maa pusi le maa fo le maa fo le ia kar pusi oi ever ready ya hei ai pāma ke roinga ina kar pusi le e tante whai atu o tangata o porkiki fa penge I have no more respect ia ko inga kaka kuluku fa pia mongia o tangata foi nei ua le mama i le ona to ilalo o kama foi ngai ki inga ele kari kongu ua fa ko ilalo inga le lako fau ngai ma ele akua kusa e ka ngofi fa e fia la lau fo mai ola auri le fau ale o makua fa makanga i ngare ko fau ngare nga fire ko minority government e tu te le o nga e ko ke le la nga o se le songa mai le akua nga le songa o ko lo loku o le akua o se le akua o se fire inga o le atua o se fire inga po o le atua o se manu malo o nga me e mangu malo la auri malanga paki ai ko fa mai o mea fa ni mea fa fau me le o ko singa wa le anga o to loto le anga wa ko fiu e ka u fa kai mai ia kuro ia fia me ele anga ia inisia wa foi e to te fiu e tau fa au le mai ia ruma or kai mi wai loa le e kangaka wa maki ia le e kangaka tau real fia me behind the facial of the fear me nga kakoi sa le yeah ko so me nga ngo kai ro fa ka ika
O le fia mele ngo kai lo mo mai pese aka. Pese aka foi le. Ai fako a kai lo mongi lo fia mesa. Oh. Ale te fai atu. O le sa ilinga o le keisi lea. Le atau. E ina i whawhatala no ta maua le keisi lea le Peniamina. Langa nga masele mai lava ngai vaenga ole. Ia. Su enga le na whai anga i leo te maliu lea. Vai e o nga kasi le lei. Malanga le lo mar whainga o le keisi o lise i le matau pura. Ai mai sia umori mau tutu lava. Ia. Kasilia o su enga le nga ka sanga saungi la ka ai e whala fia mi. Su enga le lenga li de Peniamina. Le umoriu. Umoriu. Kere mele lo Peniamina le wal moi. A le mea lai maa ngai ai. E yeri ka ngaka ko orua lai roa ngaki mana malama lai olar kai mingi. E ta pena atu le. E ta pena atu mavaenga umore li poki. E ka penga ko ole a fai le morianga. Ole a koso. Ai fa alava longo. Ava i tātou iei. Kele o kako. Ano. La foi nga ya la inga fai fo i pe kau le lava o sa i resi kai. Ia ma kau matau fo i le kau ku i vonga le fai ko a wore ko mari e o makwa. Le fai ko or maru. Le ato. That's the reason why ya ro fa no mo si pa mia bo mo le. Au makwa fa ro mo le fionga par mi o makwa ka ku ia ko fe ko. Angor ke le yo e fa le atawa e fa nga solo so nga ya la fa ko e mai mai lunga le faila le nga o Peniamina nga o iar ka nga le nga mo le nga la ku o me le nga yer ki ngo kuro o singa va yanga su enga o mga fayere e le mador malolea e au fanga kasi uma Maria o mai le kala la wangi rukosi taua mai kala la wangi rukosi Aue. o mai le kala Peniamina ka fiolai o kai au o le fa alongo i sa moa se mea maka ukia ele kupu mua fesiri o kei angi rukosi o le nga mea ai fai mai o le a niu sai le lalolangi le melenga kupu i fiki o le a koso e loka se pale mia o Samoa ai usu o koe a koe wha mau popor whai ngole ai whai ifo longo ua uma ngā fiso o kai mai le official palemia il palemia e a mai ngisi ese mai i a Peniamina e hai a mai ngisi ese mai e koe whai have a second eyes e koe whai se su engalea ai oka se sa ilinga wa umang ka ki even evidence o me ko ngeki ai fia me nga i mena na o ke ro fa ya ko ngeki o yang fa kupua but it seems like ko ngeki sa ya i mena ngo fonga le nga ye nga me nga lo i le foi ka o kus ala leo te fa ya tuai le ala e makua yo fa kasi mare mori mau la nga le fa e sa fa fe fia me malongo me ven ka usu e ni me va ko ya ka ya e ma va ko ya ele ai ma so fe ma so ka ale la altamina o tele mau la info le atawa le fa to mau la info le 3 weeks ago 3 weeks ago or 4 weeks ago le te mele na mata no to e taula la nga tuai me ya Peniamina ale fa lo so la ye kanga karmako pak tim le Samoa le even though ola case ma me uma e o ko ke pole le ai ele nga kai i ele nga kai ia
ia ngai mea ia waka akia i moringi kai. Ar kalanga. O le saunoanga fa mai pisa ia pengiami. O le ava ai le lalolangi. Ai mai se rea kungu o Samoa. I le action le la fai o le akoso mai. Molia al paremia o Samoa. Ai waku e whakaungu uru mea ngai ofisa. Ai longo ai longo. Wa umonga avaku le whakaungu le order. It's an order from the Prime Minister. Mangkuala o supreme power lia. Lau avaku le order, direct order. O le whaila lea, ave ese mai maa. Ai vifo ngisi kangaka. E koe kiro i kongo le whaila lea. Po sa on mere la whai. Amerika la lau angiru kausi le ia kou. Leanga o skamo pengi a minga ele o se le kulanga le inspect le kulanga le nga whai ngi le la kala kai luma o le Inspector Sergeant senior sergeant ma se associate commissioner leanga ele alu ele le ranking ai is kama nga mafu ai nga le fighting ma fi ngau ya long ele fe kawil melia pat ku sor ko nga me foi le nga ole u lo fai va kulo mongofo marika a ore se me nga ko me fai wa ve se me fai la manga Saur Fabio. Ava kunga ngar faila. Pai Felicia. Ai kupu marmelia. Mariwa. Saur Fabio go kware parengi. Le fakua ya ipoga ki lungole. Susu inga mole ka upu. Va pe fal pui. Le kalongo inga purfanga lua inga mo. Kasilea ori, kasilea keis kele. Kasilea keis makua kele lava. Awa kau ke pole. E iei mea kau ke rashinga. Ai iei mea whakarikari keisi. Ioi. Whakarikari keisi. Se inga rue mei fo ile atua ave ese akure si awari ie pungia mea. Yes. E vaila le ua link mai fo imalea mea ile assassination nga fai Vietnam. Wakako vai kako iai. Felelei mai. E waka oko mai ake a lawa ile in tauro le kelo isi mea. Asos furu koru o me. Felelei mai ai awari ia. Felelei mai ai le Fijian Airways. Mai Samoa e transedi Australia o ai Vietnam. Asu koru me. Ai aso rufu kasi o mele kupu mele. Ka okore ngaka mai info mo ngikai. Aka karngo fo I le fa lo mai fo ko koru fo isi kanga Vietnamese level ka fi account before ringo mai so ko kere a fi mele. Kele ko ibale ko ngore ka fi mo council e frecupe aro ko fa pois ko ar korule e ka samo Paua la utu alalo leo Paua la utu alalo wa ilo utantunga o pasese ia na felelei o di o pasese le ko ngela uanga book online ka Fenga kala nga ko e trace e fenga ka kele nga maua ia man ko foi booking online. E tau struggle la ia agencies for travel agencies po company e kau struggle la ko ke maua ingar kanga patia e te tau no to sa ilia po le ale account sa ko kongia ko pasesi e ka kaunga ko su ia po ngi account ko kongo sa mo e yai lo kar kongunga e rengi kupe e ko kongia la wori la pasesi e ka a kongi me kaka so e faingo fia la ngai ka kau penga ko maua se record o le bank account e ko ke loai pesa ko kongi sa moa penga ko kongi mai Australia the reason e la ingo fa yaku ele la vengi usila mai sia ko ngul melia le ngai se a fele Australia transit ai le wo lan ma fu anga nga ngo fele Australia ko ke e transit ai ko trace mai ai Pola le account nga kongi ko foi mai ka ko I le mere le case le
e makaukia o le mafuaaga lea gagaugau ai loo kalikoguga fia me ia loka laauli a le malietoa o le mea lea. She knew it pretty well. Wa loloko ma vevela le vaivela le laakua i luma. O le kakafe lea kakafe i lalo onga vai ua makua vevela pupunga faapege le vaivela. The only exit plan is to lock him up. Paunga le o le mea ngamanga o ai. Paunga le o le mea ngamanga o e loka loa la audi. Leanga o pau le o le kangaka. Lea la asau e stir o mai lunga mea. Wefa le mea le feikai. Kala lea fia mea ringa ika ya la audi. Leanga o le li le sau langa mea e wha maiki. Langa e ia mea langa vai. A o le ala kou maa fau fau. O le kou maa fau fau kou ke haku ngā vaku o kou o lea kungu. E kau kua mlea kungu mawhai. Ai kou haku kou whai mea whaalilo mawhai mea ngā. Ai kou ke musu. E kangore si e langa i runga mea ngai kou ke ka oko lelei. Kau kia. Kukusa le mo mau poka whangia pe. Whangia ka sakingi rau malio. Kukusa le langa mo mau oles. Kelo. Ina ua o maua re whamatalanga lea le ataua. Pea o whaku I kako pokalam. Pea mangiki o kingo. Inga ua o maua re whamakalanga lea. That it was actually, they were supposed to arrested her. Charge her. Va aila sila la le akaua. O lea la ua waka, o lea waka ngia mai I. Le mea fo I leanga whai I ali o I le mea. E mau mai. Yeah. La saungia kuali o e koso mai ko kongu ia. Ai fa lava fo ko kongu ia ka kare o longo. Ke no tama. Ia wa mo ra o fa kusa mangua fa walo ia longo. Longo lo le a. Te no. This is why e mo o mia le ko e fo ia ko ka kare o longo I kingo. I ka waru manga o mo ngeme e mo o mia le ko e fo ia ko ka kare. E alu waku I sa moa. Po fea o ngofo ai lava I sa mo po fea. Laku e koe kali mea ngi. Kako vai kako de si kaka Amerika lele a far pui. Le former head of the CIA or FBI or CIA director. Mea umanga ia whaia I lalo CIA. Parangi ka maro fui lele. Ai pingi le FBI. Ai pingi le FBI. Vai. O mea o hit mea umanga illegal. Mea soli kula fongo. Ai nga whaakanga e kanga kare. A lele la koe kongi wharapui. Leo koe a mai asi maula e whaaku rumai mea. Lele no whai atu. Ina ua maua lau so ta inga lea. Ia lea la waka vai. Inga ua saunga. Ona mea lele nga kupu. La ka penga le team wa enough or facility. O kou ia nga kou ai filo. Ma le wali ia lenga lenga kou waku dos le mea kou wa ai whangai ska mo pengi aminga. O ai o kou lea kou lave vea I le investigation lea o singa vaianga. Lea kou kei loa le mea nga saungi fai. Nga kou I loa, Samoa. Ai vai na o kou le mea lea kura iman. Ai ngu le I fai loa mai se mea. Whapea mai ngala saungi arrest ai, ngala saungi koso mai kokong. Kofi la whenga runga I pea. Paule me leu te loa kama wha inga pengia minga. E ko alua. Lea e ave pe I fōringa mai o ka. Lauri whainga lenga ore, me le. Ai o mai lauri ia. E ese mai la mori mau. Ese mai la mori mau. Ia. E o mai ese la mori mau le me lenga kupu yuka I fasko uka. Ke leia, ka fiolai, li a kauai, ka o yer malolo, ka kōr malolo, ka ukia le me uaye. Ta tōr malongo te whao poklame. Mo le whao ngai no le.
Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Te mero wati lea ua joe. Actually, losu minutu ta te nili tu laiono. Ia I le tautua mana unanga le tātou proklamu le tauta ia ni whiwanga o le fiafi ia whaamaloantu ia tauatai. Ia wa foi lau tapua inga le ni vanga o le fiafi. Ia au tātou iai tātou wa mata upu whaasoa le atou. Ia pēna te whai atu. E le whai ngofie le mele whiangai maru tātou utinu. Ai ola u whaafitanga fu. O lea e alu asu esu e ngau mengi. A lea e whaanga solo la mfo ia porkalame fo ia whaata o tō maloli atu. Menga kāua kia. E le o wha lava mengi kau ke pisa I le I Singapore. Mo kua kua ko ia whingalo ma whangange ma fufuanga malo le kako fua. A le longa le whapefu umkua vesea. Pewe ngō wai akua nge I leo ma lako fwoi kamwhai. I on me kāuanga. Whai mo me lima me whai kai me kasi menga kaunga au sier kaka ko kasi. A whai kaka whai me lima kai me kasi. On maanga ianga. Alena, e tau te oa I aire kiri ina, e tau te oa fo I tūlanga I oi. E ana ta whai atu. Kele mamare angoa I o ngei. Vai ngai e o la wori ia le no fatasima ale ia te uia. Tatia le ia le maliu le tu lo wa le mentanga te vale nai. La ngore fo I fa maunga. O le fe ese I o mori mau. Ale ri ale wori ia. Le wori ia ko ruanga o ma Benjamina. Ese ia faingo mori mau le wori ia. Ese fa mai lesi. Era malia yo faingo ngimo ni mau. Ale wa ta mau uma le a tau. Waka the original fo le story. E waka oko uma I tatou te ia. Amerika la riska ngaka. O le mori mau mo le uri e ko ruare ngō mpenyaminga. Ese ai le uri ia no atu. Toi titi a aso a koa fatu a watu le backup. E le backup la le makala le ke karango kwai e le backup. O le uri le original to olua. Ai mori silfia. E ese foi le mai tau mai a ngisi o fasiko uka kuro le fio anga. Tangata ia na la toi loa le taavale. Le ato le taavale le sa e ka avale le sa fo. Le taavale le no ia le sa vadi ka ko fa ia sa vadi ngau wala ngai desi e le mafainga ka ko fa ingoanga o se oso fa inga. Ai sea la ngai yo ia penga minga mangia upenga. Tu so le open no fo ile o i te fatuai manga kua onga o penga minga le waka oko ia le su enga lea. Ar su enga lea. Leanga maua kua ingi mea ko kingo it belongs. It belongs ai. Ta foma PM. Gafeme? Ia lela e maua kua ia mea ia. Uma nga fai su enga ma mea uma o a korosi pisi ma mea nga fai. Ka penga ma leo ua fa ua fia. Ua maua fa maungianga e kau longa fai le arrest. Ai sa unga kulu mea ai sui mai. Kusala ia te aure ia taua o ina lava ngai lalo I lo penga mingo le reitale. O fea la fea ro isi ngai kamari I posi ngai leo. Wa count for yo lea. Kama ia le ua fa penga ia camera. Ai sea
na ngai sau mai runga ile mele fanga mai la o solo mar mele io fengi me o lenga fanga nga fie po ka kir ka maro ngo fuari ku lo lava pa io ainga ai ko fanga ma o ya usa ale uso ngir ka yao usa nga fanga nga ngafi ale la sa ai le avesio so fa inga saka ka uma faisio so fa inga le ai ko fa ile ku e aru ye ngai ko inga ku la le wingo ye mea sa ka usa furu lo suru le o se fai ma po ka ki la songa mena le utu fa mai le ku la wari fa mai le mori mau le fa le mori mau le o mai il tatou ba por kalam le se di mai ngaku o le se di ma tu lom peniamina ta miro aku le mo po ka ki no fa aku le se wari aku ka miro le spiko o ka miro le spiko le ku ka makau fa mai le se di le ngala ka miro ngai le ku nga vale fa mai la kara le di ka miro le ku nga vale o le fale me le levan ka miro le ku nga vale e fa ro ka pa me pe se fanga e nga pa me pe se fanga o ko ka miro mai luma me ka miro mai luma e sa ki kiro me wa oso le akore di le o mo e ko ngai luma ya ro ngai mele ku me la ka vale le rilen to lu peniamina le tu tama vala au ku ilang kala ai fa mai ai vala au mai o sau ka ho o penginga o la vea o fanga pefu ko i mare ku ai ki ai o ia va o tu lola ia le na o tu masuru fanga ku i lalo aku le ngo ku i kau ngai a inga nga lai fa fonga mai a inga i ke mingi o to na le na mo kau ke o ri ia maka o ko i fi feola ai fa mai la fa metalanga o le pe fo ringa mai o le karangora o ri o le la ke ro la o la penya minga mar pa o i lalo ai o fe le mo fai o inga fa vidi mai mar back up e la vea o le tala fa ta ila au mai o se me o le tae ao i le vao le iva nga se furu po le se furu le afro se furu le nga kupu e fara velavi ai fa ko aka u ku ia le back up i le afiafi asisi le na fa pe mai no mai o ri e fai a inga ia nga kau mai ai o pengi si le ro ia pengi la o le o fanga e pokaki le pi fesili to fa mo la yola lo no winga tangata le nai auta fo peni po le ala langa ngai lo lan ka fiki po le ala ne iskava le ferma ai saule mori mau res mori mau ngai ngo ka fia fa rongo pe au mai lunga ri fa msingonga ai saule mori mau res le ko oruai le ringi la lo mai mori mau de wo mai ko mai ka ka ya a fa fo ro fa fo mai o ro nga ro o ri ha ro ngoa e foi ro fai kingo ra kiki resi e kingo la pores o mori mau resi ali le foringa mai ele ku kusa mori mau resi fa mai le mori mau resi ali na watu ele ese pokaki o na watu la ia o to e fiu e vala au ma kapisa yuka ele vala au pokaki ele mai e foringa mai pie masangi pengi a minga e poka ki pea to filosofia lo ta vale le ave peng sau ka vale nga yu anga ikai a ko foi mai ai foi mai o ke ia re ku fa fo se ur ka vale le ato ku fa fo se ka vale ai fa mai ai wai lo a ko e pengi ia poka ki re ku mai ko ilo ku fa mor fa aka soromuri o le upulea o ki aka soromuri o ke le lo la por ki aka soromuri de au kafa porque o kari kong fa mai nga vai ko ya o pengi ku ai maka o ka vare ku filosofia fa hangi mo e ku ro mo pengi ia poka kira ku mai ala ku me fanga mai le filosofia fa fo ma ori ia maka mo e ku malau fa mai la ta tu lo ia ai hivi mai e pengi ma poka ai pa ro mo fanga palasi ro ila rompo or karare palasi ila rompo kaki ala o ye mapengi ya minga ala o pengi fanga palasi ila ai halu le akopoka ai ko e pefu mai man o di eka ore makuale ore mantuale make sense ai o como mai le tu le make sense ai o ese mai wo mai kai ai o mai fo ile ainga nga mo ka vai de manga ia ngal sesu nga tautai maua umal tauta ia e mori maua original mori maua e ia maua foi male ainga
ai a mai le mori mau le ainga inga ua whaalongolongo le kala le wari ia rengo mai li poki mari mere mai uka e ka momo e mai ua la vea mai ai male akari o le uso o pokaki fa mai o le kala le ngo mai le wari ia fai nga o haku inga uka ele ai se pokaki o mai loa e loa le se mai o mai loa o loa le fale o le uso kula wa le wa vakule ele uso o pokaki le yato au mai ai loa male akali o le uso o pokaki e sau e aru e fa singo o he tau momai fai mai la le tala o le aru atu le lato usavalinga nga i e kakai e kamakiki le wa ai loa kamakiki se si fale si e me nga ruwa ironga anko pea ai fai mai fa matalanga le kara le rire le ke kem fa makala kai e me le pe fu mai ai viriki nga si le o pengi aminga yuka le la usau kope ngu kai fa makala au fa kari e pack up fai mai mato wolo mala kari o pokaki fa singo mo ko sava valia au haru mo ko sava linga mo ko sava valia ko mo ko okuyuka ai fa mai le kala le rire fa makala mai oro ka ngonga ku nga pese la u fa i e po se la u kalo le mengo fa o ka ngo fa pengi su e le la u fa i e la e ka wasal ma ko awal o ke su e ko fa pengi ala e ngongo man ko fanga te kala rea mai ngo allo ai pa mar por fanga vea ia poka o ia Benjamin mai palasi saulo male la ko kurika ala ki ia ka male kari o luso poka le ala o mai le ori ia fa matala fesilia tulo ia kanga kale kau mai ai kai ke ro fela maka mai fesilia kulo ia o ha mai la fa mai lai ola ia skamo Benjamin ya la ngoi me fainga ko la fe fanga la ya ala e fa me ola fainga o kai o marka me kiki re la foi la fi le ya toa tasile aso ai toru mo mau ese pa sila o ile ko inga sila o ia ko inga fa fa makala nga fa pengi wa e manga ia ka ngo e wa msalo a fai fo wo sile fiele lo ia veia ele o langa mai ai lele de ngo inga ia kwa sa ili fa lele mka pule ia male a machale link le ka ile ia firme inga ia sa ma kongo ma mi kongo le fam singo ma susu ia ma ko di fo yo o le uri nga o le anga kala ia e le ngi kala foi ka fa longo pun kala al menga nga longa ko le fam singo le se o kala ai li su e foi ku lo nga fam singo ia o tu foi le uri kusanga o mori mau le o nga kasia o ko foi le uri nga ko foi le pack up ia ale foi ese foi mori mau ko mori mau la ia le nga mai ko fam singo le fa pe esere mena la tuli seri ma wai ai esere fo be vai ku le seri ai fa o ngol pa mal fanga te le yo me yo la su a tato pisi ai sa mo ai le fua o ke le fere ngo por ka mai fo ya we ai o vai tunga ai sia so mai dunga e tangata ma fu anga le ngo va ku me vai ngale ele leile se i o tausi la sila le ia i tangata le e ola le pengifiki ngai a o tala ia na te faia ia o tau ia malanga tu sa moa maka o kia kele ke ora ule ta talo ia uana i maua se sir nei to inga tangata e fasia e se mea e vai tu singa CTV media can we have his post on tausi sila mai sa moa ele postel tangata le fa tau sua i makau fa alili ai le fengaru do vai fa mai sa o nga ole au nga la ora penge fiki ya mai fa fola o fa komulia ai le fu a ko nga ma we o fa tato vai me ale to inga tangata ai sa mo o le la fi nge yo le va o le la fi ngi e o la le benefit ele fa inga ruenga vai tato ele fa inga ruenga ai sila le a tau ai tala ye fai o le si foi vaenga pito i matanga o le nofo fa atau sua i le
ile tatou sisi ngā fu ai Samoa fa me o fu a konga ma wei ele anga le loto mo mu lo me Samoa tatou vai ya ngā ua va kurunga. Can we have it one more time Carl? Ya nga ele le yar ko sila o mai ai o tou ia la o malanga i Samoa mo kala fa fariku ya ai le taua ia e po e se sio na talinga se taimi foi lele pa te lele va tu ia e fitau i masaka ka pengi fikisa ia fasi fa mo ai lo le tanga tai le tu inga to vai tato ia i tu inga fale maftalo fai me la le ka o fale ang ka fale anga mele ta o tangata o la tau faaleanga ya e fiso ka uma ko ya mai si fasi media lai a pa mo ne ano e po ngi ka kai o wa kai fo e pa lo ka pe nga sa ka la mo so ro pu ka mai sa mo ale o te faiatu le ta te faiatu la vata ita ya o la wa be no faiatu yai la e wa to apili le matou case fo ile ale mo masinga ya yu la ile ku ela wela so lu fu valu o yu la e to la la wa to avele tarosanga to apili fa unga le fionga tamata i famsino le anga ele ai se mea se mafua anga so ngau mai fu o kerwa po o aingi evidence o kela kuma o le defamation le mea le o umanga provide uma lava au te le lopo le mea manga nau mai fu ala fionga ia na le ala to e pili ma to guys ai o te fai atu ele le ia ele ikala ngo mai se pare mia a mea ka ke o kia ngai ka kere o aku ai ko ia ale o te fai atu ele le ia ta ita le ka ua le ai na pauana mea lai se tatou vavai se i fafeoki uma le au corrupt lai ko kongo Samoa alo te fatu la wetala ngaro lai le taua do I have the need and the rush to go to Samoa? What for? Nga olo broken ai fua mo broken ai fua ele sa ukupe mo wa haru wa yes ana over yet pa wana me ole misia ngai wo mangai ano me foi nga lai ngo ese ngo ese me masa mo ngo mai ingi ora me yesu ngi manguia ai o ilo le lava le mele to te na wa o te alu watu Samoa wa ma ia la to fe wa ulo le to pule ia o watu Samoa ono to faia leo me ko kia o ke sai kia kai pe o skama o fiu sikuka ma ba ia ai me se fo su ngali ia va ma Marilyn Brown ia ai me se fo ia o si uso ia malele Paulo King fai popo wo o lo le lava o le to plan le na ia fa ma ela ia lo le ulu le ato fe ele ai se me ala ifuongo o fiaru aku fo isa mo ngi kaimi o ye ni o ma tu isa mo e mo ke ngofo ngai o manuia ia o la to singa le ala kausi o mali watu si o tama le fa o kausi ngo si o kinga le o mangofo e oi a ole ale me ala to no a to papa ma to fioti to no soni le avale o ti to te le to e no fo ia te tonu o le malo e fai e kau fai ngia ko pule nganga e ane ato ele ia se me mo mia ia o fai adia ka wai ke loa a mafia ka fa fau ma ko i fiki pacifica lo fa ko ia ko ala ia mo se me nga ma ke o ma ke vai konga Mateo vai America Samoa I'll be there soon we'll be there soon Pake ako makeo I kukuila. Elelei akala ko e pe ala ka ke America ri ako. Samoa ko America. Iyo. A to papa wa le o mele to te nau yo or watu. Ia to o ifo fai to pulenga mai si ko ka mai fasi corrupt e to tonu al matanga wenga le ka mo fai ngi ia ko me singa le ka mo fai ngai mare pare mia e ki lingi ese I o ese le loi
Ke ro whainga ngao. Whaakoa. Mai mama. Le ai, e ro whainga kuai o ngao. Ngā ro whaakoa aia, eu ese, eu loi. Ongo sai se eu ese le loi, se eu ese mua le loi. E ia la loi e mawhainga eu ese o lai whakolofi. Ai ei fo i loi e pepe le lei eu ese he. E oi. Mai a se si i ke ua mua ti. A o lai o ki mare roko o ongo o lea laku i Samoa. O kere ringa po o vai aku le kiripi ringa mereka kai le i whanga le ngai fo ile ya ko da forma e ngō wha. Wa ko lai kalango mai lai ko keisa e whaperka la whara e ngō. Ia, la sulufu walo i ulai o ngai whailipu mema o mai ngai le ko isi mei kua ako. Pei fōri ko e pere kau whaarili mai. Awui. Ona lai fia tala no. Ya ngai whawhikai si e minga me sen ngari e para me whainga le forward i oi loia i la loia. Na le forward lava sila i ai po lea. E oi. Ei langa lera te whai atu. E le ai ma se kau wa ai alofa ia ko inga wharenguku whapengei ma to inga tangata. Leo lo te tara noa o i runga o mātou keis. E se ale ano fale, a lo te tara noa i afianga. O ku ai ngā whai ngā kala whaakupu whapengei. Mea la ua whai atu. Nei a whai o ngai ko ke sawhai le mea lea. O la ngonga ngā e whiololo i o la ngonga o ke la ngonga i le whai pēa wa ngare ko soar ka ofi. Oi, o le ai wha ke ma. A paul me le ei o vai aku le pokalama le koe mai. Wa pela wa nga i lola e me le kau nga i ai me mo pe fōringa mai mo koe kau whai koe kanepe le e conditions o la pokalama. E arena. Le si mea. O i fo e fai sa ore ngor por kalame vi inga o le atua. Angi vi inga o le akua e maua i kua inga whale nguku whapea. Tore. Ano ku whakuai. O le ua whawhetai o le ua whakupuri me le ua ka ofi ai. Awa se mangu o le mafu soro le. Wa akangi. Vai ka ko i o akaya pese o ki voi le ua faso ere i o le vai ere ai fu. Ni ko inga akaya. E fai mai rolang kama ra lo fai va aki le. E oso mai lo fai va aki ngai se mea. Ate matua, foi la e oso mai lo fai va aki. Oli ai. Ua mapure e ua makua mapua le e kai mingi. Ua le ko yengi. Or ko inga menga le tupu. Ua tele na a. Ai paula ka ka ko vai agure pe o ka wasa mai masianga e ku le kausa. I or ko lua le. Malo mafi. Se waka uvalea ke loe. Waka uvalea le ainga sa urupo o ya o rua marimongi o le urupo o le urupo pa ur kinkiki ka uvalea. Ta uvalea uma e fai ka uvalea o fai fe au e ka uvalea kuma le ainga sa urupo o. Ia sau o le urupo marimongi ko akuri mai foi se o kinga ka uvalea le ainga sa urupo o. Vai ka ko i. E vai lana whaitola utalai, e te whaalongo pēa i la upu le nei. E te whaalongo pēa, and I'm sorry. Po o whea ka ke whai i ai, e ke whaalongo pēa. Rau kera o whea ko o se roko ki ngā ia oe, o te whaamanatu atu pēa, i oe, lau mea valea sa whai. Ka e karangoa re si isu pūnga. Lau mea valea sa whai. Ua hiho ai, ua hiho, usa le ifo, ua hiho ai, hohi ngā, ua ifo ai se uki ngā, ka lo whai. Ta uvalea mātua i le tu ai ngā tamaititi, ta fio lai, le ti oa wha medisia uo, le aka o medisia uo, ma whele lei whakasi me marka maro o mawake, wakwai mawake. Mai se não ngor fasa moanga o mo feta o mo feta ai
O mau fat mo ka unga o fai o kama. Na o ka kai. Mau o yo mau mau et o mai ma fel le fa kasi mai. O fa ko fa mai rola o nga fa mai e va ai ma ka die fa mer ka ma ro o mo wati. Na mai se kele fo de ngasu de ka va le tapi piora ka mau po ore. Along para ndo man ko fa etiava fa kasi ro dia. Fa mai e angai loa sa mo o le kele o mea laia ko le fale o le ri o mea nga mai o le mana vade. E mea ki e la uole nga la fere e le iro e anke uole nga la karangoa. Ia, le la malanga nga o whakasi o Melpongi e from Samoa to Melbourne pe e whafonga mai. E fa mai minga susungu a mera ko di mongi o le sia ka manga nga heru fai o kala awa ki se ki era ka mo po nga lo tia va fo wa man ko e matura tia va li mongi e matuli mongi ko ngole ainga e fo la tia va le rak ai vai rims o ngai limu o ngai fai o le ida io e fa mo me o ngai kele ngai lau papa ma me ngai fai ro fa le nga mo ke do me nga me mai o mna va le my bad boy. Nga ka sela ka wo mo ila sa mo le kingu wa. Le ai o ki foi. E sungu foi ki. Ai. Ire kai e ke o ki foi alati. Wange e fa ko ko ngala ngoti o le ati pe o ma se o fe. Io o le ma se le ati pe o ma se o ki ro le ma se o le. Ki ro ko inga ma se foi pe ki kango ku I. La fo me nga ki kango ku puka mai el makal fe oi ka fiola ka fe ia le nga fa pe o do ke de o ka ua me kanga ngami e kung kongi maria kwa ngai ka mai me nga ilingi mia io ko anga la ka vale o le los ka vale ma ka le ko anga la ufale le ko anga la ufale le ka vale sa moa ya le ati awanga nga e sasia e apidi I will never trust that guy ya over the joy iyo olare yanga ka mavanga pike kango ku paku e si piku a ka ufa vai de ro lima ko me ko ai paku ai over dima o somu so di ki ro Eroi, ola fakusanga nga ka fakusanga. My good boy. Mare kapisa sawi runga le social media pe ale va iso e kupe solo ngengi usira e pisa mere so e kupe. Ale le fe solo ka ufaila ko pe paru. O fe e ro fia maume. Ola kala le fa kur ka kare ori mong. O felo fia million ia. Felo $1 million man, ala me kere foi fan de menga, ala me le avera kupe. La me alinga ko soli. Se mo ko havale akele le ma o. Te no ma fo angor mele ta ore o tangata ai le ma. E ngalo ia wo valea, bo fa valea mangala. E ngango fo ya kure ya tau. Fa mai e saufia mau mea mai claim that he has so much money, many plenty. Ai o mai ngai o mai fele ruru. Ai se fa savali solo le rudu e oi fa savali solo su e de kupe ele o ke vai kure ka senso ro mai ku ka ngaka o karuanga ka o sa mo ka mo ku volme Juli o ke vai yaku le atawa o le mafua anga le sa moa o tangata ni to lua se fai la o ka analysis le yeah ele se fury o le mea mo ia o le reason lea wa mafu ainga never ever e unforgiving kusa e unforgiving ya kuila e pamali mongi le mea wo fai la audi do you know why o le mafu anga kuila e pa wa unforgiving ai longa loko e le fa mangalo inga singei ya kulo sionga uso po sionga nga fofoa mai fo ilanga porokiki
le sunga la au le mali to o sio ya ka ko karango le va fa ka ngaka sio ngaka ri le pokiki lo ngakari o le mafu anga sa mo o mafu ona o la auli na fa ale anga ina lana le toti o lana upule ka uso lana ritoti o ya ka ko inga stu ile o ni sinei o ritoti e se le fia ia i or malo o ila tau ia na la tau fia ritoti o le mea wa kupu o le mea wa kupu ua faaleanga a koa ila audi langa ritoti ka ko upu fa mama fange yor va yasor ngana sa mo fa mo le fai esa upu lunga e fa nga ma ye le upu ritoti bona ko le pa nga upu le ya tawo ko fo mai la utala le te fai that's why uma ku le e mavai ya nga ku pulanga ma mavai ku ya kausanga e le mafai o nga fa ma ngano ko inga aisea le angor ma fo nga ye ku la epa e oki ko fi pale mia pe fa ma vai le kofi fa par mia ai o ki kofi ya or malo o longa ma fo nga o langa ultimate plan and dream is to retire as a prime minister, the eldest longest etc serving PM of Samoa and finally get to sit ilunga o le ngofoa o le ao ma malu o le malo o le mafu anga ai kami mai loa mare va or ka mai kiki mai I or farsafunge sa va ku lo wala au le mali toa on or tala ole fa ole fingor ia manga ia re fingor ka ko story le ai alo mai lo mar pau or kama mai oi isasing sawa ruin ako fa pela ko inga e saula audi e sawa ska mai ruin a pesca mai ritot ku sa longa ma fau lenga foi o langa kala lenga fai o fia me ku sa langa kala fa lo ko ifali o fia me nga mafu ai nga sao le va la auli ko kong o nga walu fia me la lango ku sa longa ma fau nga lela nga makua I sao wai langa opposition lenga fai lenga o lailo na ma fau okay fia me se ke fia har foi o ele wo ki ele me anga e sau pe ke o sa ira o ke ngianga o ke ngiai oi ai sau pe ka ku ele kai sau la ki kira o me na utopu ngo follow se sila le master plan le ka u ko to ya ngo follow ka maloa ma kos le fei ka ngai e single out la ngai ka ya la audi ai kau fai ai kau fia le ya fia me na fai ar kai mingi o to mo mai Samoa ona o lona manatu a ko e foi mai fia me ya come back to me mama if mama may will come back to me love you mama papa will open his hand and welcome back mama ole plan nga and also not only mama will come back to papa but small ole ka mo ni ritot ole me ngang kupu ai fai nga enga o I le o ke fai aku pea and I will always say this to you and I say directly to you kula epa ua faafia nga e fai ai lo fa mawalunga e ke le ikari kongu ea ua fa ko ilalo o ele atua can somebody keep this and cut it and send it to him e ke le o kari kongu ea ua fa ko ilalo o ele atua it is not you it is not fia me it is not Olo it is not anybody else it is God alone. Somebody sent this to him. It is God alone. Ele o le fika, ele o le malosi, a o le anganga o le aku. Mafuanga le o mai le so, e ke ki ngā pea, e ke le wha amangalo inga la auli al mali toa. Le anga ua wha le anga a koe la audi. Lau fau ke le nga e fia o kumkumu. Ko mare I o e kulepa. Me I mai kala asiaka. Me I mai kama ila ikiki lori mongi kama I musimosi da. Kuloa leu karangua ku makai
O le makai o le ara le pule le se makai kauria. Kuloa piko i vaikele. E le se makai whaavae o le akungu o Samoa. E le aisonga, e le ikaua songa kaua, e le sairi malo. Nothing. Nga o le ara ngā upua wha Samoa lele. O lo wala i le pule o le kaukua paua ngā. So o ko inga makai e le kauria. Dara ngā ke whea kuai. E le kauria foi oi kongo le pare mengi. E le hei foi se aloa ia o e ma wha alorongia. Le hanga ele o oe se makai whaavae o Samoa. O oe o le mole saviri o le ea. Ai koe foi mai le hanga ele o irima fu angola ukala le ukwha koe ia ki oe. Le au kei loa le ke sau ia ki au. Bring it on. Bring it on. Era ka. Ioi. O oe. O le mafu anga le lea ke unforgiving ai fo ia la audi. O le mafu anga le ataua. Le anga nga koi kiki o ronga mafau. E au le mingiska o le lua afe lua kasi. Anga fo o le sika nga kale anga uloanga nga kami kua, nga kami solo. E fia, e loa fo eska mo kupai Rico. Kasi lea ka nga ka o makua le anga o le loko yanga ia. Kami o mingiska Rico. Ai associate mingiska. Kile koe fia ke pari mele nga. Awange ingalo. O le officer ngai ngafai koe por kalamea. Limongi. O le officer ngai ngafai koe por kalamea lau kama lele. Le nga makua i expose koe i ruma. Le miliongia palangi fo i lele. Makupa i Rico. Awange ingalo. Awange ingalo o kangaka ngaku o le mea nga. Fai mai pea. Eoi. Fai mea se ia kumu. E kumu loa la ukulanga dede kai kumu. E kumu loa runga ia kia. Vairo ma Samoa. E kangaka renga ukua mai mea ia ikua. O le mere le i kai le lila. Le anga nga yailonga mafau. E koe pale mai loa le HRPP le lua whirua kasi. O nga whako asongi loa le se mingiska la nga la aoki ma la apere fia mingiska. E le vale kula pa ngame. Nei ele vale ele o se vale kula e pa. Ulo e sa we. Ai kusol ma ai sa le ia wala ngai loe ku ngal fa nga kusol fa nga ngal fa nga e kula e pa dimong. Pe fa nga ngai da wori io ka mai ki nga sen di virne. O le fa nga ngal fa nga oi. Ele ese mar fa nga ka mai ki nga kuri ngai Vietnam. Ya wo fa ku ya ki. E ke fiu e ke fiei ka mai fia ya ki au. Bring it on. Ya. O le menga leng fa ngai o e kuile pa. Limong i fa nga ka mai ki. Os. Ide. Der. Fa nga ngai fa nga mai oi. Ala le nga ku ngai ka mai ki a. E lengi ka mai ki nga feola mai ngi o langa leanga ka mai ki loloku. Ka mai ki loloku. Mau aku kala o ka mai ki nga hola e se o langa i ku. E ola i Samoa i se fale o se au nga le ku o ka mai ki. Mai. Ai ua fa o nga fa o lo a kaua. Weaponize. E alu e o e faile me le wangi. O mau aku fa kala. O le mea sa o nga ku e kupu au laiki. Nga umang fa your mission there. E so sola fa pe aku o Cambodia e sao ai. Ai ko nga makiri e nga pepe i makivinga. Ma uma ko nga hele ko o mai Samoa. Ai e ia le alofa ka muri ka i o le tua. E le o alofa mafia le ku le me o fai. Awanga inga. E ingo le ku i le ngasala. Ai alofa ka nga sala. Manga ku o mafau ka making i wa corrupted onga o mea ia nga fola ma me fa i ingi kawi. Ai le kai o oro la malama e le mo ingo se foi fa e ka. Ai umolong fa kingo le mea lea. O la pis. Ka afkai le ngale lei o le kua. E uia ua mau er kula fongo. Pa o le mea inga ia expose ingi mea kekele o loi kua. Ko e foi mai fa uma ko ila ukala ya limongi. Mele le mafuanga e ika le nga ia kula o ia la audi. Wa ruin fo ia la audi. Le history o lo o langa fa porkiki. Wa ele songi se meka o se mingiska. Mala i o lo fe. Ele a mo o engi leo por el que me kioki. Kasi
Mare o lau fe. Pulale uminga e. Pauar meanga o le fua e vaku e fufiero pusa. Pe oki. Ai malau fe e amo koi e sirele amo ngo ure. Amo đâu bỏ. Amo đâu bỏ ngo mo. É essa va fonga ya o firi ma onelis. Ah, so eu qua pa ringa o firi so. Eu era o firi, meu firi. Qua tau ile lo. Ya le fa kwela kala. Belele, that's why. Ola o fongo koe. E o kanga kalia. Pouco de água. Ia fai me oile na le nga langa. Não, fai. Le langa no va kula langa fongo koe. To be completely honest. No se fa kula kala le a. O fongo koe. Ua leva nga kau va I longa sua fa aika. O fa aita. Ua leva nga kau va mai la romangu ia le paka I ku pai lunga. Ua leva nga kau va var ka nga karea. Ma le oi foi se suyo ale pakanga o mariu tau kiti ona. Pe fa kasi pe fa lua o even more. Fiu e kau mo fai aku ele sao ya kau wa ki onga. Me I mai loi I sao loa rani I longa la wofo. Pia. Fono toi o I la lenga sao I loa. But ire kala anga o reka ngaka. Ire o kere whapeo ke whaiaku o ke iloa kele o kele. Mai o kele iloa ia po iaise ele eisa o analysis lo loko e kua o songa kau pule ika ia la audi. Besides, ia ke a ore mele ile mafau fonko ia la audi. It's all about the academic side. Vai maura noi. Yes, I think that's the reason. Ko sa e kilo fo ile kulanga fa academic ele kalia inga ia runga submit malonga fa longo masonga usikai masonga muri kai masonga lango ise kangaka enga ke lo fa pe ele I okur ko enga level education le menga yai who cares so ia ke ula ia le ala nai tau le o mawa ke le ise reason I kua lo loko ele anga ile loko fonko ia la audi besides wa olanga meale o le la o le vale o le kau fa riri pe amu pe o le lua la le ya kuila e pa mari mongi o le ma kila reason ya ona nga le to maro mai ke le fi pe nga de mo ava wa le vang o solo accord for people le ya tau ana mai la cases ka su esa mo levanga uma levanga TKO nga foi au firi a como nga rui mai leo wala go foi kai lo que lo ingala vai mo se pisa la que lo le sao ai o de bitterness ma le jealousy e foi nga le lango yes se ir ka kala lo fa yeah he's right but I don't like the guy e mo waingi a mi o kongu ngamia e mo waingi a mi o kongu if you don't like the guy say don't hate the don't hate the player hate the game nga awai ke ika don't hate the messenger but hate the message if the message is true sorry about it okay notice it oh, come on, mate. Don't hate the messenger. All right? But if you think the message is right, then humble yourself. Humble yourself and say, God, I am sorry. Sa ore fafafingi. Uso kure kai au, mai me fifi au nei. Pese fia. Pepe se tato wino tato wa. Umai le roku sa vali mai ia fa finge mo puno fe aku fe au o vai aku lo pese fia nge yas mai o kalaki foi tama o kalaki ai o liska ora sa vai ku wai me fa finge o mari pese ngar pungu e ka we me fa finge i lo ko fe au e udi mai i le makar fa finge anga umma le roku sa vali me fa finge o ia fe au
O vai aku e kau le pese fia e se mai. E o eta ma o kasasi fo. O le tatou tuinga. Tatou immunizations this coming Saturday. Tatou au kilani ni usila po fia fo ile te yai fio mai matala mai au. O le tuinga lea. Hopefully e yai le vaenga o se fo maroloina mai tai au le tau. Se fai se tatou ta mai fa so ai winga le tatou vaccinations. O le kamalea o le kui o fulu mo tamaiti. O isi fo ia tui fo ie mo le saunga le mu ma le ma. Ia. Kui puipuia. Io ele nga o kui fo ia ko viki mangamea. Ai le o tui ia le o tui fa ngata o tui mo fa nau. A mai le ainga ma fa nau. Ma na tua. E tatou pusa mea ai o le aso. Ia kuia mai aru ma aver pusa mea ai mo oi maro ainga tau ai foi lo tau tinga fa tai nei sa marianga le wa la lafo mai lo la tau au ese le lo fangia ni fongo fo ku mo le tol fa malo ma fa tete ia i nei sa marianga le ia wa donating mainga e lua se lauta tau pusa mea ai ia wa umona foi le fa ilo mai au ilfia e le ma faina silia tu o lua se laula le ataua first come first serve awanga e faianga mai ai ke meri mai ka pe ka ke mo le pe ka ke masang e o kiri fa karia ko se pusa me ai mo e pe meri mai fa mo le horo no first come first serve a o meto em fa vina so fa eu sia ki masani o le koko mawalunga o le suka sia ki fo ele ke renga e fiu ke ngofo o le doctors ilau fo mai te fiu fa tan em fa nga sa ia fa ia le so le ale kuia ia sia ki yes ale fo se kuia sa sia ki ro koko sia ki ro suka sia ki ro ma fo sia ki wa isi kaimi ele le faku le suka le koko ma kwa silo ma fo ole no fo nga fa ia Mangry Club ia Eva Surma le no Beta Drive i mangele le roundabout for le Beta Drive le kuri mangu mai lum more back and save Fafsanga back and save Fafsanga i mal back and save so o mal Carlos Junior a e aruatu ai te ole maua sau paka i ngā ke afi ko kongu i ngā i ona aru ke paka mai ole back and save tu langa fa pena ia ai la atu ele se drive through tato winga le yo pe ala ke le vai fo mai e fa ngala tu tonu le hall tele na tato Mangry Club po le oula Cosmopolitan Club e te sua i to tonu ia lau mana ia i fu tato fale ai ngai to tonu na ia mar tato tau maftanga e ta pena fu el tato fono fo tu sina fa silinga malosi mo tato o ku ka ko e vai e vila vai ale tau e sua tu ta ala stona ia wa kiroli a ko pe ka fiku ku yor ko sanga kasier kausa tato felo ia ile aso to na ia pe a ta tu le lo formula ngal le tua ia a umala ona e failo le il market le nali o le market le na e faia ina i tum burum o fe foi one hanga there you go Alfred Street one hanga total value a Alfred Street one hanga ia e faia tato market le na ile value ta na ile afartasi ile auli ia ma tatou faasisilanga last one o le tatou faasisilanga lava lenei au vatupea mo le tatou au aunaga i melepone au se talia a le Pacifica Link o le isi foʻi vaega asiasi e le tatou faleoloa le Pacifica Link ma tautia o loa o taumafa vela tatou taumafa so o se kuaiga mea ai ia me se foʻi tatou o loa si atoa ma liu faaipoipoga ma faalavelave te maua uma i le Pacifica Link ai mo tatou o loa e fia mai containers mai Samoa frozen taro ulu ufi koko me uma fa pena fa so ta ila le telefoni na o tu na to le fionga ya fa muina ia awa le tu langa mo sini Brisbane ai me se fo yo melpone ia tau runga proclame ni manga fiafi le tau ai se vaenga kaiao fero ila so fero ila so ta tu tia tau fai tu Samoa langa o le pisir ka ko o ya langa i ta fa tanonga mo wa se la mai naf se taimi ya te uta sa iri Samoa ale ya te le tatu ori mini so vaenga ya fa o mo le so tau ne fiafi
a se atam le atau a fato fatu. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lava and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685. O le Oz Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney. Wha mawina o le lua ia o unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua wha mama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafuaina o le o unanga ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ailwhai ngā malanga mo le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou a tātou tūmanga nuu malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua e tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia māla malama atili o na sila mwhai tau māla malama lea ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ozpacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Oz Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina oe ile alofa ma le wha ma avenga. Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins.
You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Lau Samoa.